This morning, we glorify and magnify His name for the wonderful things He has done in our life. It is not our power. It's not because we are handsome or beauty. It's by the grace of God that we are still alive. This morning, let us glorify His name. Let praise His name. Let worship Him. Yada ochodiam ponyankopon ase se ayane pe ayi ayana humobro na wama enedai adechensroma apie ato yen yakwada se awufuo most of us no na ye nigidie se mpo eba sori na se wo se meboa ye ne dodo na ko yen kete so anopai ya sori ebi mu afra tuntum ebi anu dam etiem echa ajajo sansa wonum di hia bi ono de wantumi ansori wodune se eye wa ho ofenti a ana papa ye bi a wo ye no enya no kwai Nemom aye stadium pono no wakan no wasisa to say na day was say sorry enti na wa sorry na say wa sorry dia maye na nase maye nyina ye maye tontom no maye kamfo no maye sira ni monyam na no pay na was fata ene aye bobo so me no ne da to so poli do mienu Afimpinu ni aduonu mienu mu September 12, 2022 Engakanga kra ye koye nim Bosome makuma atoso enkunu ni ye wono Enti wa cheke
Entani ewura edu dubako dumienu ananya nie dia dia si Etinyamia yebi wa cheke from January to September yaminye bi Nyamia yebi yada na say Anope yesinkonya na unim se sadie ahenkan ye dwumadie ne ahihye mu tie no na yesomo SBF no fiti dwada kopim fiada nonsia no ebo pemu na eya kankase ebonfo no bekom wie de oman mu nsam de som wa yesinkonya na afei yadi oman konko Ghana apoe mantemu Eastern Region Achimemu Kotoku Bosome Eni Ebu Akwamai Na yasum wonemo Yashe ensem ebeboa ma oman no epija ko nanim Eti dwumadi ifiti sabre kopim se no du ebebo no watu din se matching eno so eni asinkonya yade ba besum wei matching Enti onia ka kire onia na manachio now swage so say yes so ana yaja ya ena no bisan say pom to say afi na nkoma na fiase na to aso and this are enti ya krado ya ba somo awo akwan so nkoso testimony ana pai mayena boafo na sei Kobike aya producer okikani omaziani ewachiro kikani omaziani Kwame Asante dien ako Facebook live YouTube live social media handles nyina no Kwame Asante adaroma o ma wo hweye ne sanso ana owura Billyman aya technician on duty asida enka aboafoi Executive producer eya chimkwana no numbremu kila abubonua odi ahenkan Kwame Yeboa Dwumadie die sini metri aswo oyo tutinani eye Kotoku meyo Obuaba ofori amanfo enei akora ro pabo akasie no ede ahye adwen pahene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanim kan enti ene no pei Wone me ena etna ewo machi dwumadie eso mayemfa adwene kro akoma kro na yenyina yensoma Michael ko Ghana yankika nyoma sisi ani dia beboa mo man na akodanim ani yabadwene ho ensam no ebi ti akoma ebi betwa fa ho ebi betwa fa onua ho etufa onua ho amensere no etufa ho so anu afa no normal sansa Ghana sa na tie ensam bi wo fa ne personal wan hwe be hawo ebedu dem enti mayensom Ghana mine na dwumadie no yawo sports segment ni wom enti agudema konfon ba bekom sanso ana da obon krata mo boso so beba wakwan mu ti anu ahye ne so e de amame ma yan hwe wiem nsa kira ya nan babam Enjana pay watchre se ewiemu padi hunufuo no meteorologist fo no wonu mo kire se ensuo wo wiemu ene anopai enti ene anopai no kire se ensuo kakra wo wiemu ti ebegugugu kakanga kra yo no ebekwoso a nemmom Bodum ye no de ko na wiemu wadom no yebehu sa ensuo no ebia no betumi ayeden Enyumre so achese wiembe yekusu se wahuno ti se obi biara wo ye no we said obesimi atoto nyoma enso ede afa ochesa no pei enso ne begugugu kakanga kra awia no
Yes, but it's and show me bet me ano ayedin. Just a bet me a talk a sepa. And I afe and you may so for see you move kusu. Tiano was and some and so they're mayen. Afei, you better you for near say who cry. That's right. Yay! And this other place, I won't tell me as ya. Yay! So won't tell me as ya. And I'll bet in China who baby. Ono sako so we mno jatiwa. Matisa tigare ni shachira. Matisa odinsini owe chira wa ye sharp. Matisa eye nyamini pa ya so wa ba na se ambebo no wadwa wa kwantifie. Oh wano so ye heli up. What did na pa? Oh, now I am. Hey, believe yourself. Koko to jadi im na bompa ye se chedi aponya ko pa no be yama. Na anopa ye besi ye unkreat ye fo wabra ye ko ye nwuma so. Na enansu ye na wotwe no ahyase yi. Jumedi awodo na yabo ye trimu po na wotwe no awie ye. Anyoma wodo na ye expert ye. Say besisi say anyoma be ko ye dia mayane. But we can't do that without God. Anuti fa wotwe konkono na yen kan bibi. Ewo eye ahemfo ngoma no. Eye first case mom. Time for ngoma edikan. First Kings 18 verse 36 going. My king kind. Na my king kind English no. Na ye ria na ye se twi ne betimi de akomo. First Kings 18 verse 36 going. Now say na tweno eka verse 36 or say at the time of sacrifice the prophet Elijah stepped forward and prayed, Lord, the God of Abraham, Isaac and Israel, let it be known today that you are God in Israel and that I am your servant and have done all these things at your command. And verse 36 no aka tell you say, we Elijah mom anya Elisha, we Elijah and obon paye and aka tell brother say wo aye afore buchia no won makodru na wo kire say sanioma afore buchia ya won ahihye yi was let you down Ponyankopon say ma won ma nanim engu ase esan say wotimi kom ema eja betom na chese ehina chese ampa ye Nyankopon no onna ye owotumi chese ampa Elijah Nyankopon no ewotumi na no bompa ya ase Nyankopon say ma nanim engu ase onim se no eye Abraham nyame oye Isaac nyame oye Israel nyame ede ne ye pa che na no pay eni se no pay twede Ponyankopon no de ye ka che ne se wono na amma ye ne adwuma ye yi se nye wono a ye de ye nim se wono na amma ye adwuma ye yi an se ye nsuo na ye ton ye Nyankopon na de amma ye ne se ye bodwa bi entos na ye ton e wono Nyankopon na de amma ye ne eye mako se ye okyerɛkyerɛfo anase ye doctors fo ne nyina no ayo no Nyankopon na de hye ye mu se ono na fa ndom ye na ekie nya saa nimdie no. And for that matter no anya se Nyankopon na de adom ye ndia afe aden ye ton wa ye nto afe aden adwuma ye yaketua ye basayi aden ye tua ye nka sika ne ye hunu de ye de eye asa
Esanse onu Yakopon ne yesom no. Eti Elijah Nyankopon na wosom no no. Anu okache se agam yanim wase. Nti na no pa wabre yekoye adwuma so. Tede opon Yakopon. Ehyehyɛ yɛ nkrofo ma hye yɛ bo na ɔtwe na wie yɛ yi mo. Awurade ma yɛ nimu enwu ase. Ema ne nkoye se yɛ ni ɛda so kwa. Bibia mfiri mu ma no. Ma enipa nyina hu sa ampa unyame ade ya ho ato so wo ye ko som wo ne ade ya ho ato so no wo so wo ma ade biara enhia yen de ode ne wo to so no se ade nyina di bua no na wie de ye enti anopai ma ye hunu se enuma ye nyina no ye wo na wa kire yen se yenye eno en Elijah ne mpa ye eti wo hwe verse 36 no ending na wo se and I have done all these things at your command. Ejaro de mamuru si ade an to so na ye wo na ye som wo enya ni padasani ana ye som no de ye biara ye mfiri ye pemu na ye se mmom se wo wutie mi se wo firi pemu so de a ma me kan cha o se ne onua wo ya yira kwan ma wani mara wo so ana no pei na unu sa wo pe eyo owuo o pe betimi aye yade bedo beto fom a wonya twagefo biara edi fa o pe se Yakopon sa na sufre no yanto so 37 no was answer me Lord, answer me, so these people will know that you, Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. Already none pay tie no tie ne. Tie nsufre. Amafo se aha wo tia no na so osum Nyankopon no. Eba ni se no kwa de oton ayento. Adani Nyankopon no wa hene. Wada na. Enti wo busabusa omo keka nsem bebre. Enti anopai awradi Nyankopon yempa ebo nyina ni se. Yanu wakasa wo kokrom dada anopai se ne yekoye nnwuma so na mpo wo se ye bebie ya no aka no na wo Nyankopon wonim. Se wonim dia awradi ne maya anu ye. Ebi mu say Yakopon fa ne bo wonto ne ntam. I don't believe that. And me bomb pa say Yakopon mama ne enye sa. Say ampa awrade say de bi ne mo keka say wo fa bo wonto ne ntam no. Awrade ma no enye sa sanse sa de we di nkrofo bi edam. Ebi mu say nyame fa ne bo wonto ne ntam. Etama nkrofo bi susu hu ne say o. Enye se wonto ne ntam de ne ma me nko akire ho. Ono de wo fa pe pew. Wontwentwa sumpo. Awrade yempasa sabesi. Eti yesrawo enne kokwamu nsama ye ne waka. Yekoye nkotodwe animo adesiade ye de tu wanim se yesikasem se eyayaresem bi ana ehwe yenso ana yadesia bi so obi pa wonu na didi ma ye bi adie ana yade de to ato yade empa so ana enne wontimi enko emma esansa de megedie ni se woso Nyankopon untimi mfiri esoro mfa sika mesani pa nsem ana mfa yade mesani pa enso ensem na mmom no yani aka se ye nipa yi yaso na adefa enti bia no obi we yabusuo ni mo obi we yekuro mu ho wono ana koba makuro no nyina no sabisa ensum ye nyina yaso kura na dodo na eso wonso. Everybody answer our prayers this morning. Say obeka ya ho obetuma boya ne kwa ye kwa mayanto everybody. Sempa wadika kwa shisha ni maboni bi adi atia ya ne wabra ya nina ya ho so a everybody kasa ya ho kire utumi mansanchani ensi sadia Elijah bompaye na Nyankopon ampara so sa wotoa so a Nyankopon tie no Nyankopon tie no sufre odi awrade ai ma wonsanchani ensi na no pay yesrawo se sika sam ana sika to yensam na ahye hunu de ya de eya
Aja pa no pe no wakasa. Hu ya mabo te Yesu frɛ. Mane nkoye. Ehye shankani mi kan. Awurade makoma so ade siade ne se enya media. Enti me konsusu kura na sesi ehwa yedin. Awurade hu ya mabo anopai. Maya no aduane moyen. Maya die ebedie. Ya akoma so ade siade mayen. Oh, indeed. Already tell to me, ya jidi ya se Onyankopon. Winim ya ye na wo ye ma wo ma no. Ewom se wo ye wo nioma wo bra ese efatamu. Bata no pay. Dia mi kofi mensa dia mesira nyina ne se. Ye ma dwendwe kase ene se. Enkrofo bi se wo fa wo a wo nto ne ntem. Awurade ene ye pese ya challenge wo. Ne ye ka kire wo se. Ana ye ma nipa nyina hu se wo Yakopon fa wo bo a wo to ne ntem. Wo to ne ntem. Enje Awurade danwadi. Shawani monyam enano pay kasa ma wotumi ne so mo abasa ne so ma sanchani si mani panyina ni hunu no ni wadanse ye yenim se humu no waye akase be pia ni so na so Awurade otamfo no yanya yen ejana no pay odwade ni kwa kuma to yam sade Awurade ayi anase Waye Elijah kuma so de siade de ma no atoye mu a wabro bon pa ye ka kire Awurade anya Awurade atontia ka kire no na waye na kuma so de siade ma na wangu nanim asia no ana no pa de make a chon se twede Onyankopon ongu anim ase da biara da wa kuma so de siade no in the mighty name of Jesus ebebem obeye de hian se wo soso ma ugidie ehihim de amma no ma bebre na na sempempi no enoma ka chi maye no eye wuni padasani memfa nse Nyankopon se ofa ne bo a wonto ne ntem eye wo check wo check wo we be so checkpoint eti wagaza fa husiwa na exam wo obo se enoma bebre bi wo no ma wo so wo ye na sisi wo ye die anokwan enti wagya isa anwoma no se wanya ye bede aba na wo wiasa be ka se nyame fa ne bo onto ne ntem enya no kwasem na mmom wagaza tu wofo enoma bia wo ye a wagaza nim se ekotia Nyankopon seseye edo se wo domi a dimashade so Sana John beka hwewo o se wodom ya dimashade so enti anono pai se wudi Nyankopon seseye eso na wo bompa ye esra na entempala so obeyiwa no na mom hwese de ototo ya tie o wa bompa ya se Nyankopon na nzo so ba bia wo free ba na no pai so nya bia ya e wo se nka wokọ enti wo se Nyankopon so wo twen kosi mmra wo bedi ne seseye so na afedi a wo so wo pɛ no wagye mu di ama wo anopai yenya ye ho ntiase ye edisa wo tire di anwumtuni ne kana wo se ne nwanwa wo tichiri ko pɛmoa ente na wo asori de ma nipa bebre ku ono ma wo sufre Awurade hu ya mobɔ ye die na wo sufre na mmamu de mbeso be Nyankopon apɛde de be ye abofra wo no papa tifie no na tifie wo soma wa wo se wonko enti abede ne wagya no de wo pɛ no aye de ama wo eto no so betwentwen ne nsa ase ana ne nan ase kosi bre obehu se ne ba no wanya adwensa kira afi wo soma na wokɔ ansa na de wo pɛ no aye ama no afi wo to ho ase ba eto wo de enti a eya na eche e de ma wo enyi nyame na delay o wo na wo delay wo Ajano pay die Nyankopon ede adom eye ahenkan Maakye dwumadie se yemfa enso emawnie wose wono ofane bo to ne ntam but agise wo momu no wonioma bia wo ye no ujemu anza ujemu pe ode besom wo
Enti wa ye krado sa no pay. Die wo hwehwe no wo be eyiwa no. God will answer you this morning. But before no, or until then no, this is wo unyoma bia wo ye no agye mansa. Until you can continue from verse 37 no at the ekro. Na wo hudi ebesie bara konfo no. One more chere won. Enti anopay wakoto atia yen. Wasese de atia yen. Na adwene ni trimpo nyina ne so wo sum ya to amane mu. But our God will answer us. He will answer our prayers this morning. He will never leave us. He will never let us fail. Anopɛ de nyame wode ma woni. Nyame onhyira yɛn na wonton super engu ye dwumade ne yɛhyehyɛ yɛ so. Ye trimu po. De yaka che ne nya no awurade wonyɛ ma yɛ ne. Na wotwe ya hyase ma wonfa o ma yɛmfa yɛn sangu yɛ ti. Ma onfa yɛn o ma yɛmfa yɛn san hyɛ yɛ num. Enka se awurade na adai. Amen. Time check. 6:59, almost 7 a.m. And said the winning mono said Median say Etieno. Non sono bope. Ago can see mu akonfono, and as a good yemu akonfono, on better say. Na afe dia ekoso awo agoprama wodo awdo so no. One of the ababa so here. Don't forget to say League Nations here. League Nations here. Na just say enya grow. Enya grow. Kotoku Royals. Let them go atrana kasa. Enti anope ye won sembe bresu ebedi mu ankomo. Ensam do na egu apono so galamseri won sansam no. Enya grow egusu a etwagu o. Enti anopa yesin konyan yabebo awuram ne yadimu enkomo esansi asesa China fo na mabepie mu Ghana anom no ai dodo na no sisi ade eya Aisha Hwan wono na obi ade ne se cheche no so but eya wonom susu a omo etu efom agudi a omo de ane de aban mo omo kwan small scale miners fo no chesa da bi China fo no doso omo doso omo ai omo se deport omo ni nyina asa aba back hey ani okoni adinkuku ampa anopa ye bedi mu nkomo ewo dwumade yi eso piano wa sene so e de amame na eno enso achi no asoye omo hwe sikasam to ya eso de atodwo chem sa Ghana ye sidi no omo sesa ne wodi o ai Ghana strongest no sa yeso waka ho ne wodi papa Ghana sidi no e de ase wo ko eye wiase fa na nya na oba bibi mamu ya no ma Sidi no wode no otoso miensa ne say hey sa Sidi no wode ai mada Ghana enti anopa ye bege se ne wode na ni nyina chi no ye hunu ya ye bedi mu enkomo ye ne aya akuku da matoto ru awon ma bi woskasem mu ebebo mu enkomo e de ama wo na enu achi no so no unim se aban no ede tabro ede to no ma bisu a eno aye nuane awodo bi aye de se aburo emo so ya bi no wode tabro de to so se ma ye mfa mfiri oman mu kwa ma foforo so ma export na wode tabro to so no ebobusumi ya awura mu na wo se aban no sa be kasa ho o ye free so ana se osanso best ende anopai ekuo bi enso asore akuafo ni birima asore wonum kaso mutiri ho omo se omo ya sapon ni sen yebedi mu nkomo na isi about your commission electoral commission wakasa na maamini chemu se 2024 elections na basu ono voters ID registration no yemu obia mejina wachi
Say oh media me ebia media me ni Ghana card o me so a passport mi ni bi me la Ghana nkrata ni nyina no me nsanya nka bi enti me pese ni pass me si gira mu de ma me na me so me nya akonya ensa ema me nsa ka card ni bi se de be ya me so metimi akokere ma dwene wa bla me di mfie du nwotwi abatu akomisa so masa akwan no hey baby ekoi ebeboa kema me kabi no ebeboa na na se M1 no anopei yebedi mo enkomo e dia man. We have this and many more on our table to discuss. Enti tuaso naguso ma kasa video no and the best in the East and Ahenkan933 FM. Now enjoy. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! All right, and see, so when you take Kim, I just say, any chrono. Champion Opokuwari. The champion Adwumpa. And we then times I need a concert no. See a concert no na ye bebo. Na you say asokone beba na boys ni dey twi mana. Muze na DJ na start bo enum mu ohye. Boys emema no. Ese emema no omo hye jeans a kakraka ni bi pa. No makwa atade kese na ni atwotwo nipa gum ni. Omo friend bola no. Kofi ajiri. Then times no dwa ha no. So hye atade we ya. Utiminya guest be 4-5. Nti se e bar sa bo se wa kese watade anu. Na so ba nim say dia na ja. Eh baby awu. Wanu bewu. Oh no bewu. Ye confirm ani ye confirm. Ye gina ho ani ye gina ho. Eno say na ma no su asu che level bi ho no. I see. Wa kwa jams da ho. Oh me no. Man said that me kobia school mu no me kobia na me no. Question na me busa. Wa kwa jams da ani da bi. Da bi o ani wom ba tinchire mu wom. Okay. Ono oba sada. Ensa na wo kan se o bebre. Me no ba sa se. Ono oba sa se mo sa ye bonyo mo sa. Wa ye bi da. Ma ye bi da. Okay. And ensa de me nya ba ku na wom na femfam no nka ho. Da bi da sa bia ya sa. Asa de wa sa nkwa wa. And me no na me kwa na me go twetwedin. On school mu no. De se bia wa be kwa jams ni ya. Ni a twere wudin. Ba sa kwa ya wusabi. Oh, se me tuwa me bo me na no kakra, na me bo me ti kakra. Me kala ese wo hu bi denti ya. Ete we kan enu ka se me kan bebre kwa. Wo hu bi da. Oh, ya hu bebre. Ete nyame ati se wo hu bi da. Sure. The weekend da che mo akira wo ma. Ma tika sa. Say enyum bi bai. I like move it. I like move it bang. As any akro no. Bang. Agongo go fi ajiri. Go ba dia. Na me adon boko na unso Nyankopon. Na penso de uba adwuma. Ye de Ya ba be som. Ya ba be adwuma. Sure. Your listeners no so atensempa. E koso Ghana. Sure. Ba bia e betwafa. Sure. Nti we e sports de kakra. Ni e de bana fi etiefo atie. I see. Kotoku awini. Sure. Bet Power Ghana Premier League match day 1. Achimo down base club Kotoku Royals. Ewini on first game. Wow. Kotoku nso ya bakwasem. Bet Power Ghana Premier League ayeboyi. Kotoku player ena ye second player o she go e wa fie Bet Power Ghana Premier League no. Wow. We ya branch fan Samuel Abikwe obo Great Olympics free wa. A branch fan o Gestin Boache. Ono ye second player o she go e wo Bet Ghana Premier League ayeboyi. We unti wo be bia. Lukaku no unti wo be bia. Ahenkan933 Man also say Lukaku. Ono so na second player o she go. Na is a blanche no waya abakwasem. Sure. Justin Boache. Waya de. Bravo. Waya de. Intu kwa abakwasem mu a
abrante no so etimi atwe ne din de agum sisi anso on na be first player wa she go di ama Kotuku Premier League yes Premier League no wasa abakwasem ne Kotuku aye bebre ama ye bebre ye be wuram na ye di aba nti ye December eje ya dwen na pomai onyame adum na so nyame adum aja bia kama nyame kutenga kran sure ikure ma found the BBC bia bia kama ajay bia kama ye juma enyam kama zao ena se ekoto ena ekoble na ase achimadu bia ase ofu ase ayire bi eni be wie wa brase ti ya mi cha brase na mo be wie ye be wie brase ma mi cha brase fo na mi cha na nanum panimfo wa brase na nanum ahemfo wa brase ana pa mi cha wom e mo nkwaso piao ti ya go dia ga ajire di ya go bra okay busiafo sabre ye na adwempase and I said no otani boss anem obobo fori bia wo bia ye hwe wo se ye na bra na fi bobadwuma fama on my konkron Ghana na adwempa kofi and I say oti adwam no command morning show no sabre nuanu mienu ya transe de nsam no ye de ba the champion kofi agiri afi the champion obrempon opokuare ye mienu na no pay ya kan ntoma bom the champion kwabrajerim head of sports no wuram e wo the new constructed stadium Cape Coast Abonteso e ko for comment no e de ba kwabra sabre akra odwodwo no ho awia betene nkan ye nkwane fasida no enfema Jubilee Hospital na Jubilee Hospital men kan chew say state of the art facilities ni there oba ye ho a papa bi kejua is a Eastern region wa na do danko akufo do kwaje atom say hospital ejira na so Jubilee Hospital na hono uwura ho a ye oba bia mada ye oba bia memada ye oba bia pemfo da ye oba bia nkwala da bia abeko bia so ye private ward shem a okona ntimi ni pado do nda ye betimi ama special place na so etimi ada ye oba bia twa scan e bia wo yare e bia wonyem na peso ko twa scan na hu de ekoso a uwura ma ye betimi ayama ye wo laboratory ho okwaso ko check moja no na hu yale bi wo moja no ma eno se betimi a check diamount ye theater ho baby e surgery say bien funny say wo pe wo fie na person ko operation papa bidia for ni chemo Jubilee Hospital ho no 24/7 light no entinko a doctor for ni nurse for there o mu dwom na so o mu badwuma no anya sanketoa ye wo kanti wo ho aduane bia wo pedi bia no wo benya bi enso adi afi hypertension for no diabetes for no momlai ye wo special doctors amoba on betime treat mo ema bibia no enso intimacy afi wo council unit ho funny say wo fie ya lebi tete on tiasia wo ba betime no watena se a church se duane wei na ukodi ya disa yale no ebreo na se Jubilee Hospital de ya ba ade amobia ya fia ni nchemu e wa mantra akemodan ene butuo afei ya frey 0244 575799 0244575799 Bisanyame Power Investments amen kan fanchao ene anope se dewani na foni chemu on waka chena kopian biebe koye diama dan da me ba me kan ade che se wunye ska sie bi na dachi asɛmti no na bibia akofan ade ama onye ska mfa nkɔhwɛ oba krofobia ye bi makrom a enema ankoyi amfa mama esia mu twadwadwo a obehia no bia na sena tade agunu kon a wo hu no ho an se ɔhye air condition mu still na se ogusu ewu no ho na se oba no enso atwina dia we nyakura faska no kwato bisanyame Power Investment na fei enso wapa emfama na kana chenso so diska no ekwato bisanyame a mati bia no nyakopon adom na se mo ya adwuma nkakra 7% of your interest no ya de amount na sika botene de ekoso eda ho ide adwuma na fei bia akoye de amount o person no bisanyame ya adwuma de woni na for de chemo kaso a new market na se obehu mo no mo akodi dwuma tema no committee 9 obehu mo na ne mo adi dwuma uramo atim swedro so dabi aguna swedro a tezako ena se uramu aguna swedro a obehunu bisanyame ena bibia akofan ede amawo wonomo eni komo bia na wante wo de na afekchemo aka cheni na wonomo enche 0557228512 0557228512 afa flight number 93.3 FM ye too far ni akwamonone akofa ensam no ediaba ye hyasie video French League 1 weekend matches no say ana results no ekoye lens boboko no etimichi Troyes ebone kan bako Troyes entimi ante e wo Parc des Princes Paris Saint-Germain etimichi Brest ebone kan bako a Brest entimi ante Neymar ene bogo edema Paris Saint-Germain enso e wo ho Samsung Olympic Marseille etimichi Lille Metropole ebone kan mienu Lille etikan bako the new sensational guy Alexis Sanchez ebogo edema Marseille boboko no afei Sunday no say ene koye Strasbourg etonsa
at the fair Clement Foot Ubian football and Twatem AS Ajashu etna ho OJC Nis Eco Bonne Canibako Ajashu etimi ante Anjes Bobo Kono etimichi Montpellier Ebone Caniba Mieno Montpellier eti Canibako a Ferroren Bobo Kono etimichi 90s Ebone Canimiensa 90s eti Canumieno Troyes Bobo Kono etimichi Star Rams Ebone Canibako Star Rams etimi football and Twatem Star Reniers etimichi Oxe Ebone Canum Oxe etimi football and Twatem Ganania Brantia Fano Carmen Dius Lemana and no Branton Chester Bono Onimbo Obogo Edema Star Reniers Bobo Kono Sasuna Monaco etimichi Lyon Ebone Canimieno Lyon Eswiti Canum Bako Tebunu Enye Paris Saint-Germain our 19 points Samsung Olympic Marseille our 19 points Lens our 17 points last 3 no Ensu Enye our ho Brest our 3 points and Fe Angers our 3 points and Fe AS Ajashu our 1 point. Yenani Emramo Germany and S Bundesliga na twereye say ana matches no enso etofem wada Bremen trafi Emma Osberg kwachoma bokana bakwa amatumi ante memena na games no eto asu say ana se ekoy Bayern Munich etrafi ehye kanemi no Emma Bobo ko efen eye VfB Stuttgart enso ehye mienu Antoine Frankfurt etumi anjebi Ubek echomo ebon kan bakwa amatumi ante Hector Berlin etrafi kanemi no Emma se Bayern Leverkusen enso ehye mienu wofan ehye enan Emma se Mainz 05 ete kanem bako Abi Leipzig etrafi ope kanemi ensan Borussia Dortmund etumi ante kanem bi opioma Shaka 04 ehye miensan bohum ete kanem bako Andra Kopioma SC Cologne etrafi Emma Junior Berlin ekochom apokane bako amatumi ante Freiburg antumi anchebi Borussia Mönchengladbach enso antumi anchebi table no say ena se opiemo o German ne potema esi etia Junior Berlin dikan ekuta Aya 14 point Freiburg etosumi no ekuta 13 point Bayern Munich etosumi ensa ekuta 12 point Wolfenheim enso etoso 9 ekuta 12 point Nacional Wolfsburg enso etoso makuma ku edunsia ekuta 5 point edunso no aya Bayer Leverkusen ekuta 4 point anafe bomb enso etwatoa omoni point bia Yanko La Liga na weekend yanko Arsenal results no ekwa Ginola Boboko no etimichi Revalolate ebone kanimi no Revalolate eti kanu bako Samsung Real Chester Vallecano eswitimichi Mystaya Boys Valencia ebone kanimi no Valencia eti kanu bako Espanyol etna ho Sevilla ekobone kanu 9 Espanyol eti kanu mieno Samsung Cadiz etna ho Inform Barca ekobone kanu 9 Cadiz etimi football Antwerp Robert Lewandowski Frankie de Jong womuni atotontra edema FC Barca Atletico Madrid etimichi Celta Vigo ebone kanu 9 Celta Vigo enso eti kanu bako Samsung Real Madrid enso timichi Real Mallorca ebone kanu 9 Real Mallorca eti kanu bako Elche etna ho Samsung Basco side Atletico Bilbao ekobone kanu 9 Elche eti kanu bako Getafe etimichi Real Sociedad Anota Boys ebone kanu mieno Real Sociedad eti kanu bako Real Betis etimichi Yellow Submarine Villarreal ebone kanu bako Villarreal etimi football Antwerp Monday football nyame admene Almeria etonsa edafe Osasuna no de ayantam so tebunu enie Madrid enedi kan 15 points Barca our 13 points Real Betis our 12 points Villarreal our 10 points last no enie Getafe our 4 points Elche our 1 point and Cadiz amo brafo no ewo enibi ewo Yewramo awo Italy tele Serie A no so matches no say ena se esi eko Napoli tinafe ebo kana bako ama Spezia Calcio entumi anti kana Inter Milan ehye kana bako Torino entumi anti bi Sampdoria tinafe ehye kana bako ama AC Milan eko chomo ebo kana mienu kopiema Bologna tinafe ohye kana mienu ama Fiorentina ehye kana bako Lecce ehye kana bako Monza enso ehye bako Sassuolo etinafe ehye kana bako ma Udinese eko chomo ebo kana Paul miensa Lazio ebo kana mienu Hellas Verona tumi anti mi Juve ehye mienu ama Celestina enso ehye mienu nyame ya duma ene match kese bako enso etofuma Empoli etinafe oni AS Roma enso edi ebani a set 45 no game no etofum table no say NS esi etia Napoli edi kan ekuta 14 point AC Milan etosumi no 14 point Atalanta etosumi ensa 14 point Urban Inter Milan etosu 9 ekuta 12 point na sa NS etia ase ono
Sampdoria etoso edun nwotwe ekuta 2 point. Cremonese enso etoso edun kron ekuta 2 point. Na fe Monza enso etwatoa omkuta 1 point. Yanko Chelsea na yekodi komo enchen na papa efa Mr. Tomboli eka kire papa efa Thomas Tuchel se djuma no jato ona ko sanso money no enso enkwanim na papa efa Graham Potter ena abefa djuma na obodjuma ada ma Chelsea boboko no na papa efa Thomas Tuchel eno abona ababonten abeka se emom se papa efa Tomboli pamno no eyedi yeye pa esanse Chelsea boboko no support Chelsea no do Chelsea enti pamna Chelsea apamno no ono Thomas Tuchel de eye ne ya no ka to jose dachi bia no Chelsea befe no esanse ohwe trophy so di Chelsea abejeje Champions League di Chelsea je afewuram Interclub World Cup on so di Chelsea eto aso kwaje eti dachi bia no se Chelsea Santos Safrana wono papa ye fa no Thomas Tuchel no osambe ba no abodjuma e de ma Chelsea boboko no ba papa no so kwa kwetrefi kakra nemom oye club na to Safrana ni manima ya obehwe ni 2-2 ansa no ababefa sa club na oto Safrana eno so yakoma e free papa e fa no Thomas Tuchel hoba anopa yaka musam no eti akire wo Yenremo Real Madrid ni kuma Carlo Ancelotti coach Enma Boboku a ya fa Real Madrid Boboku na padi nsam kakadi atudwa wasini players awodo na ena omu promo wa Champions League game kase ba eda monima amne RB Leipzig ena se edebe boni na Brantford fan Karim Benzema no wase Brantford no apra ena afe eda Militao wani so koko popra na ndro ya game kase pa top fm amne Real Mayoka ede ko boni no akwa faro wasema esa Brantford fan Lucas Vazquez no wani so akwa pai ede nsam kakadi atudwa se de enema mu ayedin ede man ye pa visit place no pra ena mu pra we ayankomo fi Madrid e ba de mu nsam no ede ajao yeguso Real Madrid ni ani nkoma nyame adoma ekwade bay omni RB Leipzig Champions League match 2 e baso Santiago Bernabeu na papa e fan Mr. Don Carlo Ancelotti se na kofidi kakan no abrante fan Lucas Vazquez nyame adoma ne na is a late examination bekoso ambe test abrante no se ni pra na we pra no nyame adoma kwado betima bogem ni bia na so otimi mo eno se papa e free na is Don Carlo Ancelotti oba yakamu sam no e dia cha na papa ni semia tudwa osi nyame adoma kwada game na amado de ekom no e wo mu se mlate ni bebre prepra na so abrante fan Eden Hazard o kache no se number 9 ho no e se da M1 no etuade ne be content no ho na for the abrante fan Rodrigo aba bejina number 9 ho na fe Madrid enso etimi ahia RB Leipzig eno se koma e free papa e fan no Don Carlo Ancelotti ho ba no pay yakamu sam no e dia kire ho ye nani enremo a Chelsea na fe ne si from the ansem fi Chelsea enso eba ne anopa ni se pa fan Graham Potter eren sam kakra dia tudwa osi Brighton fu momfa ne boni na enche no na esemra oja mo so ko Chelsea no enema mu onimse enye kra na ese ko piema na kese obodwuma enso enema Brighton nyamre pam na ese waja Brighton ho awiro mu a wako piemu o Chelsea eko bodwuma na enso wo pese abrabo ye boydie yenimu na yeko enti ye mba abrabo ensan yachi enti edu emre bia na ese utumi eko onim na fei wokoto abrabo so ntine na kianeke na ese ko wuramu o Chelsea ene nkoma aka pa efan Graham Potter ede atudwa ade musam no ede ajao na Barcelona team no nyame adoma ebo 12:30 team no 12 Spain normal lande our Bayern Munich bobo ho unu say ochina Champions League game no baso na Barcelona squad ni na atimi ko Robert Lewandowski Ansu Fati mo Frankie de Jong Frankesi mo Ronald Araujo wo mu ni akwakodu na yesa wia e no mbakodu 12:30 e na team no kwakodu na Bayern Munich bobo kono nyame adoma na 12:30 press conference no baso papa fa Julian Nagelsmann wani abrante fa Thomas Müller e na beko Barcelona nyame adoma 2:30 omo press conference no baso papa fa Javi Hernandez wani Ronald Araujo e na beko na Barcelona training no nyame adoma 5 p.m. our German time and a Barcelona be the final training na fe nyame adom china big game no etimi abaso where Barcelona hon koma anopa yaka musam no e de akire wo je ba fie na se eya ububa mesumiti be odwumadie no Saturday no mimi na atwam otiye na oti ne san ese nso ba na fe obeda ho adie enkogina edan bi achi nkobube na mba mbon nsem fema unya hwe mfemfrim enti de American de ma no ene se fa ho badwa Ahenkan933 FM na bra be bube na fe freje ene TV ni ahodo ne mapi na so betebri edeko oba we yanje wo hwe eye free ase untu ateku entu ase mpompo ase oba dwumadie no bia enso be kofan ede amawo we mpelifo eni koma aka chenina na fe bibia enkofa emfa ema 0593649595 0593649595 Yeshasia ni Yeshasia le free Ghana rap in Africa Kumasi Asante Kotoko CAF Champions League ejebo ejetimi abedu enne na Kotoko ehye obra kwanto na se
Omni FC Kadiogo ewo Beni Abonte so Asante Kotoko papa efan Zedu Zabu enwa anoya no final training na koye Kotoko place na ni Japan na wakam enya sekretwa George Ifegemo Richie Bodo Agadasmo afa Brante Fen Nok Morris mo Sharif Mohammed Christopher Nate Daladi Ibrahim afa Moise Poit mo na no awura na is training hot day pa na papa efan Zedu Zabu Erika fans bi kacha Asante Kotoko fans no so bia nsuro esa se ne Kotoko ay ready se kwan bia so omni team efan FC Kadiogo ombe choma shom na no mi wura Kotoko training ground so kakra Emlantie we na be start game no edema Kumasi Asante Kotoko Danlad Ibrahim obe start game no Christopher Nate John Teteku Sharif Mohammed Yusuf Mubarak Richie Bodo Agadas Enoch Morrison Richmond Lamte George Mfege Steven Mukwala and afia Brantefano Isaac Isaac Amakon we ni Mlantie Dubakwa start game no edema Kumasi Asante Kotoko Brantefano Danlad Ibrahim Christopher Nate John Teteku Sharif Mohammed Yusuf Mubarak Richie Bodo Enoch Morrison Richmond Lante, Steven Mukwala, George Mfege, and Isaac Opon, Reni Mranche Dubakwe, start game no, Edema Asante Kotoko, 4 p.m. Ghana time. Uramana is a big game no baso ewo Beni Abonte so Kotoko wani ejina adia se kwadi kumaka enso emfamana Ghana ambassador to Beni mamia efane her excellency Madam Christian eye chacha enra enso okopiem ana pamfo enso ekwahye Kumasi Asante Kotoko fo enso enkwane se omonyina mu yie pa na nde game kese pa etodwa no mu 3 point ni na omonji emfensi omna so na mamene ko eno ena se okono se ofe ese ojina omampani enemo ena se obabesre Kumasi Asante Kotoko abeka insurance enso de gom so a ene kuma kan do etofuma de musam no ede ejao Bet Power Ghana Premier League match day 1 na the weekend anya sem ketwa the nation Wembley Great Olympics etimechi Peche United ebone kan ba kwa wetimate Samuel Abikwe ene bogo edima Olympics Doma Adriana Stars etimechi Aso Folk ebone kan ba ko House etimechi Brighter J ene bogo edima Adriana Stars enso wo ho Bibiani Gold Stars etra ho Dreams FC AK they still believe ekobone kan ba kwa watimi ante Karura United etimechi Tamale City ebone kan ba ko Tamale City etimi football Antwerp Accra Lions enso tra ho Kotoku Rice ekobone kan ba kwa watimi ante Augustin Boache ene bogo edima Kotoku Royals out to you atonsar first Samates obian football Antwerp Lagos City etra ho Mediama Sporting Club ekobone kan ba kwa watimi ante nyame adema na 3 p.m. the nation Wembley Accra Sports Stadium no Brekum Chelsea atonsa and freaking Faisa na former sweat me at the Ayantam so. Now Roma is a Premier League matches Asha Senamona Sandra Niama Koye Edma goalkeeper Saudo Bebreye pa Ukupima Lord Bawa goalkeeper Edma Dreamses Bobo Kono game no Abarieno Nessa man of the match no ya de Amano Samson Kofi Mensa also Eda Mediama post Andra game no Kwarieno Nessa man of the match no ya de Amano and more de ye pa Branta Fan Clinton Kwe Kotokura's goalkeeper Andra after Sambo game ni no Nessa Brante and as a man of the match and Emma Ekoye and so Edman and Branto Sinakan Edma Phobia Kaleba Mankwa and Brante Kwaje Red Can our perfect somewhat wadu and so Aqua Nema be a Nema Drian Koye and as a referee no El Command Yellow Kada and in Kuma Kasi a fit Ghana Premier League no a bet power for a sponsor Emu Essence Semu Semina and Yajao Yako Toma and no big game no to me Baso and no Ghana Stars etimicha so folk bone Kanabakwa House etimate game ni Beriano and then ko some bodu edi komo eli ebisa kofi yesu e gam no malusu e dan ana odi ja house folk fans no ye go tie se ma ko some bodu edi ja house folk fans no. It was a very nice game and the boys they played very well but just a one mistake that caused us that goal. So I think both teams did well but especially always when there's a mistake that's where you correct yourself and I believe that with this game it's enlightening us. There are things that we have to do it and when we go back I believe that we correct our mistakes and come back. And some papa fan ko some bodu or say a mistake and a house of defenders no Emma Brighter J etimi punish him ye wie na busan say red card na Kaleba Mankwa ekwaje no as a coach red card ni say and so yenti message papa fan some bodu ekafa ho. Although the red card is a partner, it shouldn't be. But right now we have got a card. There's nothing we can do to place someone to his position. Your friend Samuel Bodu
na you say papa fa Samuel Boadu ni Samuel Kafa recorda enu akaliba mankwa ekwaje ye no ho yenda ni enramu awa Carolina United bo ko nan kwadi nkumaka enso emfama na ndra after omugema esenkunimde ekwadema Carolina United no ena ese atweben goalkeeper ye fan Felix Chey enu no edi nkumaka enkogwete ensema goalkeeper edema Carolina United editu yenim any holding kwa supporters also count because you move home first match for bra supporters will be lusu and I say about draw and I so first win physical about premier first match I go home I win in you be say about twice the same every game be a home or away be I say it was in 3 points yeah I say player there say you team can say a away match I lusu you kwa be able try the possible best e be nya either yanya chukra point the beat me there ila be fiona any as in Ghana born no kwa we enye easy be try your best say anytime away bia no yen kwose fudi akro your kwose akofa 3 points na ba your konin your points so enye bad Nana Nusia ana se coach ensa anima Carolina United bo kono papa efane coach aya Bismarck Kobe Mensah no enso den sam kakra de tudwa wasi game no na emu odinde na sunkunimdie no ana se na omohwehwe Carolina enso enya yesei ena nsama aya coach efane Bismarck Kobe Mensah ade ato yanim. The secret is that I think the players are determined to win. That is 1 and 2. Don't forget that they have played for about a season, so they know each other very well. If you look at it, we have registered about very some good players, but we managed to parade the old squad. So that should tell you that we still believe that they know each other better. And again, as I said today, we couldn't create that much. We're expecting, looking at the setup, to create a lot of chances. We couldn't do that. As I said, it's always difficult to play the first game, so you manage to that through. You don't have to worry about, because if you really want to open up, you can also. Practically, we have our plan. What is important, if you look at Solomon Training, I can tell you he was tired in the first half. But we can't be changing players. We can manage the situation. The situation is said that we have to win. And so when we are leading by 1 point, a 1 goal. We and sama coach Edma Carolina United bo kono Bismarck Kobe Mensah ade to yanim. Bechem United coach Papa fan Kasim Okansi only say big game to me cause with the nation Wembley emra Bechem ni Great Olympics at the quarter so Great Olympics echi Bechem e born e kan bakwa na Bechem ultimately ya pon game ni pe na Kasim Okansi say me so me won bi we ameka and say coach Kasai o si Bechem United fans ni am kama to yam enema betimi akuyi Kasim Okansi. How many chances the Olympics claim? They did not create a single chance. Am I lying? They did not create a single chance. We had our chance in the first half. Even we had some in the second half. Taking equalize the goal. But it's unfortunate that's how football is. Papa your friend Kasim Okansi osi Bechem create chances na go no ama and Olympics enya chance bako e punish and ya pray ko say Olympics fans no monso momlai Olympics afewe ye wo competition pa be ball multipliers in the bebre ho Emmanuel Ajimambadu Razak Kasim ego etu Olympics fan afa show teams afewe competition no edosu ye pa Olympics coach ya pray ko performance. I think we can do better. We played against a very good side. We know they can keep the ball, they can hold the ball. So we were thinking to hit them on counter. First half, the midfield didn't click the way I was expecting. It was Kasim, Amos, and Ajiman. This is their first time of playing together, so it didn't really click. But in all, getting the 3 points, because I know it was going to be a little bit of, our boys wearing themselves, especially in the first half. But you have to grant to get the victory, especially first game of the season. So it's work in progress. Papa ye frano ya preko ni se mo di tudwa o si Olympics enema be ko ye nti go via fie be de papa Emmanuel Ajimambadu Razak Kasim ye ko ewie beba asofo team no mkwaji anu guase no team na tu afiri doma o menam kwa so kra me ba no modu kumase o mu wuro mo nkran no ma ko prepare kwasi ada nso o ni Great Olympics Sadwin has on kwasi ada has of ni Great Olympics another big game yanko eti yakọ what the champion Kofi Ajininkan or Brimpon Opokwale Ray and the boy Chidom as a producer Joshua Kwabrejeni Manua what in the comment no if the new constructed state on Cape Coast at the Bayria or better Kwamana Kasa Kwamana Edjum Ajimpa Kofi Etwaso no the money show more there money show akono money show depa se utia humbe yo yi etwaso edemam yeshia Yakopon enka ho bye bye Moja na
And kind of we didn't want to say, Oban can have Basia, that is a boom morning show, now we didn't actually eventually elbow. We are more than give me from here, Charlie. Yeah. Tell man them say you better than me. Trust no one and if I get a dream free. If I dey go high, because no be weed. Small sound make you never overspeed. Say we need ya and I wish you well. I feel when you be and I wish you well. Me I no go but I am used to them. I'm a day student, I'm a day student. Oh come on, some pa martini now. See my son pa martini now. You say I dey rush me martini now. Who see me no shame martini now. We are still live on Ahenkan933 FM. Yada. Ago siemo akonfo. Anase agudiemo akonfo na se. AJ Joshua Kwabena Jenim and Opokuare Ray Coach Ray so bo machidom. Ya da wani munyina se wani mama ye hudia ekwaso ewo agudiemu ensem. Yeguso etwaso jumadie no eye Maakye live on Ahenkan933 FM, broadcasting live from Akuafra Kuma Batampa Studios. Achim abuabo eni ebutio. Okama sempa matinina. Mesisi maso pa matinina. I do like I know here pa matinina. Me hunina, she matinina. Okama sempa. Anti yabasha ne yede odache enti no e dia breo. Na afi ye wienso a. Eya obambo mu ensem ye de atoa so. Mesisi maso pa matinina. Na I do like I know here pa matinina. Me hunina, she matinina. Mame afiampofo ene kwaku enin kusibu adum enso ajoining ye di obo enkata mboso no so e di atoa so e di amawo ye wia di aka ne yankomodidie na afi ya ma akwanya na so de wode so so obefam na ye ne ekro no ye chi wa abafo 10 times Facebook live Ahenkan933 FM
and YouTube Ahenkan933 FM. Okwa YouTube ni subscribe atu akoko no fansa boso na beka yabusu akwo ne ho eboa wo ema yadwumadi ayedie nyina no ye ba live anya afna be ha ho akwasachi ubonsa bon kaye Ahenkan933 FM is live on YouTube and also abo link ne so ye ne demu no ye ne ekro no Facebook for adinchen faguo amafo gusu a wonemo ehwie gum ye be ba ne bekenkan dia ma se de o trade na wo de ba pepe na wa share ama wo from so atimi anya bi ahwe small sound make you never overspeed. Say we need ya then you wish. Ebia na wo de no Jack wo say WhatsApp no na wo de eye o taste enti wo de no ana say SMS na wo pe 0594 841044 fafa so ebe kan yansa pe ebe kenkan e de amount 0594 841044 fabra ne kenkan emfa amount I do like I know here but my tinny na me huni na share my tinny na feel be a bad mind like I do cause I know they also what we go na odachi enti no o say do not think evil of your friend today. You do not know where you will be tomorrow. We be me sa my friend you Enti wase odachi enti no mesisu biem do not think evil of your friend today. You do not know where you will be tomorrow. Mo enti on Facebook live no yede atoso ede amamo odachi enti wo yakan kasa mu ono de opese wo kire nyina ne say odachi enti no enei enei ana ebia wunua ekoso enei ana ebia de wo hwe no unyaye na ebia wunua ensusu bi ehwe de korona ana wanya menjene bone emfama no se o eka me nkokura nanka hwiegu nanka me ena manya eka me nkokura nanka kai pa akoya koto ipa de fanko hwo no mane nhyi hwe ni mu bi dabi enkasa ewo musa wo so hwe ka ni bi atwi ohyenkani wo so pe bi na mamu no wonnua bi ena ne wanya bie mane hawo de wo se wo ya ne so bebo mpaye na wasre se wo bra eso a nyame embie kwan no emfama wani pem na mamu wani mre kwa wo ho sa na wo pa kwa wo ho kwa ye enkodwutwa na ntini bia se de be ya ye be gika no de ama na se sen de ama mu watue enkoye sa because obeye ne nne wo kira obenu ho bia wadamfo bi ana woni no enyina ana tikuro yi mu ana won se na nsen ni dwumadi a wodi ne kwasoro se wo afutuo bi afa boa no na mmom menwene se wonhwe wo na anase ebia onipa bi na ne wo adwumam menye na yakayaka de kwahye wase ntun so me de mia ne woga mia ne champion no me di menyene kasa eno ano no obi nkasa bi ye se uya ne sa ebia wonnim wochena bi obekọ no kwakoto sa nipa no ewo eye bebia bia wo pɛ akwanya anaso opportunity bi edi afri odachi nti ne yetofo sa ene anopai enti ya ne sama me miankasa ya na duru bebia miam de mabrabom ya mfato ho ebi siye awo mabrabom na adwuma ya pa akwanya se ye bewura mu ne aye bie ye ya fam de bia agya Nyankopɔn eye si wo bie kwan amayen na enkrofo bi a Nyankopɔn edo musi wo senka womo yemfa wonom so ne yesu enya akwanya no saa nipa no onom twa wo so medi ye ne aboro oma ya akwanya no santimantem na edio yesi atachi ko ya atachi gise otua kakra Emma station no kuma se for the stations do na ya nka ha e free obe ya atachi e free e kwada ho be ya but asantimantem di okwa radio stations awudo na no won bejew ne yesi a nya hwe ye betua ne yayo na ye kwotwa ye first one we discuss dwane yo brani pabre first one we discuss dwane ye ena second one na wono no e condemn ni nua so sa na wote wadwum ya won dia ogigin krofo sikadi sa na wote no wono so
yɛn hu sɛ onipa radio in papa nti agya ɔno so yɛmfa nsi ne so ai na ɔnso yɛde si ne so a wɔn so agye yɛ no so ate ska no so ahu nipa ɔno so ate so ɛne yɛde ne nam a na wei na saa nipa koro yi eduru baabi no na wasa bɛtome wabɛtom baabi a wɔpɛ akonya na ɔbɛto me nso so no na wɔsɛ me momu na sabio me recommend ye na me hwɛ ne saa na ne ho po na me to ahu wiase ahu nipa me ka no omitrim anka no manu amu obi ante sɛ wiase saa na tiw enti dia wo ye nne no wiase eye kurukuru wa wiase kurukuru kwa na sabe sinachi enti dia wo ye ne na dia tie wo nua no dwene hu ye na wo kyena bi wan hwɛ saa wo nipa kro na yi no sabe sini so ahia emmoa yei sabre no wan hwɛ a bɛka achi woda chinti me dem de kyɛ bia na wo de ne de bia no wan fa nkyɛw obɛmo abrabɔ abɔ etasio esi wo nwuma bebremu anase esi wo myaya wodo na esi pa iti woda chinti no ya no ayem sama me obi a obehia ne bia no ye emfa wo ne wodibre ya no wa humble yourself ya no wa bafom ti ye na adwuma mu ya da bia ye ka obi a ka se de papa ne yatie road ya nka kwa me bo oba pe bo aba betu ya ne nyina no agya ye di agoro kakra ne yesere yes as a leader saa na wese oyiye enye leader nko a abrabɔ na nkasa ne yebon saa na tie obi a behia ne bia no menhwɛ ne sabi ne nipa ban anase sabio kafracho mano eda sumina so sabio ebia ne ya bia na se bia ne tibia bi dabi memfa nye na yaka de na obi nim wɔkyena asɛm woda chinti okay obi adidi you say I the rush me martinia who see me no shame martinia o kama sempa martinia me see my son pa martinia entia no eye oda chinti ene ye de ma wo no mache timu no ese oda chinti no ya no abomoden adwene onua ho adwen pa na wokoso a obeka wo banka umpa wonim se twede aponyankopon hira awo ne nchen me see my son I do like I know here, but my tinina, me hunina, share my tinina. So when you be out and I wish you well, I feel when you be out and I wish you well. Me I no go, but I am used to that. Afe yanshe ambambo ensamane ora aya bani wone Ahenkan Maakye dwumadie aka bomu ewo ede emaye ne anopei ora bani eye ambambo ensamu nimdefo aben pa bana ambambo ensemu a we champion. So many things happen yesterday. Entine ne nsem biara wone Ahenkan933Fm Fm beka bom de ama wo e fa bambo ensem bia no memfa no saa biara keke fa ne fa tu anamon fa ba obeda na beboa wo esanse eneyi wo hwe oman yi mu a obi e ka oman ni mo ye hu small sound make you never overspeed. So when you be out and I wish you well, I feel when you be out and I wish you well. Me I no go, but I am used to them. I'm a day student. And you was say make safety the number factor of your decision always. Make safety the number one factor of your decision always. Abrano enyina no. Rasa wa ho bambo ensem ebeye wo hiasem ewo aginasie die biara usie mu enti watoto ntotoye se ebia wo kyena me sori a mekwa ha ba bia wo kɔ na bia mefiri asene akɔ eye ebia oda wo kɔ no ho bambo ensem se ne wapena ne wayɛ ready se bibia betimi asi ebia sebisebi wo adwadini na wo kɔ kwan so no wo ya krado se ekwan so na wo kon bibia betimi asi betimi ahia sabio nipa bonefo bi betimi ahia akronfo bi enti ebia wo sika na so agyapadie kakra na wo no wa hu kwan abefa so betimi ade asie abebo ho ban ko ba se mpo akonfo no to hye so na pitipitiri na mmoma wo nkwan hu ni kan hia se onkwan no eba se na abeye yese fabra na de ababoko yewe ni wa ye ne boko
akromfo saa no mo pe won no oba o se fabra no se waso den ene no sa no mo waso ye hye pa enti agina sidie bia wusi bia no anamonto bia wutu bia no adie biara wo ye bia no de kan dwene wa ho bambɔ nsɛm kane sɛ de be ya onfa ho bambɔ nsɛm enkoto eye esan mu ana onkwa enkoto eye esan mu so wo se bomoden na eye ne sana entimi emwati make safety the number one factor of your decision always na entimi emwa wey eye ora bani ene ahenkan maakye dwumadie ena aka bomuo abambo ensem ena mede asum wey enti yebeko na afida obo enkrata ne moboso no yakwa kofa ede abramo na afi yewia se de meka kire wo no yadidi enkomo yahwe nsem a egu apono eso Jumadi ni live on Ahenkan933 FM Facebook amanfo guso am de comment ne ba fa de yakofa no mfabra yebeke nkan e de amawo ebra ese efata enso emu on YouTube Ahenkan933 FM fafa ni enkan enso enfama na betimi so ahwe www.ahenkanfmonline.com yedem Sanso and I bet me that for WhatsApp and SMS 0594-841-044 0594-841-044 Ebrano Esonswa near Bian my buffon the atum now so do I drink chedia by Yan Ghana and my entrance Nayan share Ghana and Kosio my uncle Nafi Uncle for the Bankatano Emra Adesiano mamamo Achano pay Yoso na pomo boko na so jano de acheyen wati wie mo de amaye die na bibia hye ku anpena nkensu ne ya ye fefe ya no pay me sorry za de so ye na me say urade nice talk de so ye die obese nipa bi ni mo ededa o ohwe ya ye beda we na okọ school atama okọ school no yes ya now bomba is ento adawani aha no and I say be a math teacher omba oba math teacher fanso ni maba so peden yo no me yaduma so de ajo me yaduma and wo math na na wo mpe on ka ya me mpe kra ma ye chema me tiase etumi ye se wo tiase de ya de da fi exams ba na there be a practicing yes yes you need some time no oh okay no also be kire wo ase ho se musimu duru janso be kire wo musimu dia na we na me mpo me English teacher English teacher there your friend say John jai mi jan ono so obo aba na ba ko no beje me ensa ofre no oto wachi unakokom oto wachi unakokom ti ono ka so obo ba ko ahu se wo je me ensa oto aje no at the same time pipa me ensa 1 2 3 she me English teacher oh jai say John bia me tia o obaka se nem go fu nyaya oh gari kini nya kwa ma ma da do no no kwan lesson say anam ma so ma no anya guru ene me nne za no pe ye nzu o me da mas de me dwa ye mas my man kasa mu problem o mas me da mas de awrade nyame ana me dwa mas unso ba bi e tiemu a mas emema ni nyina kura suru adwen emema ni bebre kura su dwane mas na teacher ni so wan to class mu da wa mo sa ni dia sa o oba ne bag tin aso iska me say etimi sire papa ya wa yesi abonte emu a satade na onim o she atade white de shewi blue no na baby agi blue no baby nji blue ni bi na o she blue na blue no woda bi o she blue atade white na asire fa ne baby no no so pa de ne wo anu anam so osi oba ya be sire no o twra ne yesire no achi mumpie no asake na gojina ye be gina ho asire on de no asake mo keke hwia de mu o bezo be sia ene se mo de ne ye mimi de se ka wa kumi o
Mimpie. Oh, ready Yakopon. Oh no, ma wumpie. Ye the battery. Yeah, best rest. Na the back the nanti e bi so a one so. Ochuni nyana back ne 99 kope. That's so much you know. I just one man yo. I just for. Just for my bro. Oh, ready Yakopon. Amajuma so ne den. SHS na me master chef na manku. Or body man bi. Akoi party chira dodo. Tell change lesson ni be do. O we say o ma o na senten. About later to say. Yeah, say oh, ready idea. Yeah, no man goes a class wide dead. You don't want to say sometime about. Now take your exercise book. No, I'm party children the master just for party children. So money dia no. Wa send da bia hu. Oh, but eh hu nu kwada your machine. Titi so more work business han yo. Oh, master, but you try ba ku bi na wote ase a. The work here there. The work here there. Me so say mass mu no there are topics be was ye free. Sha, even it's simultaneous equation. And the other find x logarithm. Commas log. Commas no sha down code pisa. Yes, ya pa. Yes, electric for ne dia jai. Omo ne dia masa. Ene dia mo. Omo one na you know. Ade ba ko be so bia na o so bia go sen. Bit ma je book be no. Asem be Bagana has your problem. On the time see as answer cause we o hwa nyuma bebre a abanyuma titru. Ene abanyuma titru no. Sa no mo calculations so mo fa nya hwe wo mo. E bi accountant for no. But accountant ko o mo fa ne ene nya mo special. So mo fine. Find why? Me did say next day be Z. But yet hono mo ya find x find x find x. Na say ndom chibi su alphabet bia de ayo. Na me Mas set na ye me de. Set. What's your circles me ansa bi sa. Afu jam so mo de no kwa na sha ase. Na de. Eno de de. Na de aka no. Na de aka ne de. Sa find why ne s no. Ya be find this sa. Oh no. Oh find you. Be bi on say. Enso hwe ne ye si he. Find no work Robert. Ade ba kwa me ye ya. Che say adwen me tra dwere ho am say geography. Topo sheet a chain table. Now the ahoma toto. Near the ahoma is find contour lines. What? Contour there. Contour lines. Na contour na thread da so na wabubu chese ahoma to. Ni measure ayi asase. Missy. Ready Yakopon. Any pa bro. Mama carry music am go here and am this year. Ready Yakopon. Crochet menem one quiver more. Hey. And am this year yo. Music. G clef. Why clef nemo? Kobi. Kobi ke am say Oba say bu ho. Adwen dey just o music ya say me ke oni e dey adwuma. Music dey e betimi. Atonzuo mami. Oh, chire mi mu. Music no. Ni anya collabo. Ya dey no babadie ni edi yo. Enam no. Babadie. Ana musa bu mabam sa me ne nye. Omusa me ne so nye. Aha. Oh. Asemo. Ana music no mo fa omunya yeye. Wo munye checks bi test voice omunya already audition. Music no. Na me keyboard crash say minim ni din keke. Ya mama mother. Na class of getting 200. That keyboard say unim ya. Ka wo ya dwuma say ubetumi asan ya part time job for organ. We dey yanchre no. Yanchre no bo wa ya church. San nyoma na ebesuan ye nsuan. As me can na master teacher ma onda. As music teacher any akandi odi besuan de ya to ya dwuma. Music teacher so Mr. No ha no ha. Tinga wo ya dwuma say unya shabobu asori bi ana program ubetumi akobo. Wanya obi obenya 300 400 bi ashon. Me chance me nim hwe. Oh. Me chance me nim hwe. Why? Tu empona dos ndo dey. Ti obi be school be bisan bi na ohun ba bi anfa ne ti.
Why theory no doso dodo but unse hwe na do dan kwa kufa Dubai wo ho unse wa introduce STEM TVET bi no TVET ni say ayehu so mfa so no credit e back but as time goes on no ye behunu so mfa so say vocation no any technical no eye more ebeboa because obu ono mo ahonim practical no ohia adwen no ho practical theory no babadie no ko ba bia enko ba bia o di baba no si obu school no mo di adane live dodo na se baba dey live ko secondary school ko live nko phone adane video bia me hu na ho mete iPhone e dia ban 13 a bebe ebi kura ba ye na nsem wo ka no nyansa papa wo mu nsua he education system no do mo nye mo sachem ko various schools a uko various schools a teso obia agbo me na say yenye review ewo free senior high school sure and ehun hia na ukom su kotem nsema edi se fata say be review because adwen efan ba bi nyama ekọ achu pa bebre to say still nuane wording school still nuane wording asebo schools ni bi won ma emo ba kokora mo ni bi wo mo bre papa na ka we school ya garden bi o man ka say wo ma fu bi agriculture no school mo on ma o ma si agrek so first no ye di say adwumanti o monye avian kukrantu mi epoe mantamian mu sei kukrantu mi e wo kofodua ye di abane di aduane ba e ho na odi koguo ti wo achi ase wo so aduro wo dan empotem ya ba bia ti so kokukrantu mi adentia abane sisika wo di njontumi mfa ma various schools no so of years just ni bi entia no wa kwa fuo entia no enu be school ni sika mi wa Tiyo nyoma bebre omunya sika papa bia na school no so kro na make enti anu no sa no ho sika ne amfa nkofa aduane mla nkro school na anti uni sika aban hwe no anya no ma na ba dey say sika feesa me van say sika kitenkete ankom de be run system no say sika no so no incentive ne wa yes be 2 years ni aban ni ntua yo ti schools no head various head no plan no mo de ye adwuma no no de plan be ye but no my moon fa plan ya de o de plan be ye adwen week me kokofodua okay na erade makokofodua akwa na me kwa me nchi na we ya me kwa ye de me ko chi papa me hu se achemu da ya kachi achemu da ya kachi kura na wamba ni no ka za ze mu achemu da kachi o ye we chiri no hwa you know ukoshe kofodua pro ne pa akwaya didem ani ada papa bia yesisi company radinya me hofe papa rade traffic light wo na wo ayaduma 24/7 green so no mo ko get ready and there bia o compare kofodua ne odan ho problem ne sen aban tokwai ene ye mesisi aban offices wa no mu se ana no so ka ho eno so ka ho no agenda 111 so musi omo ni government hospital oso omo bebre la na omo se si bi ma mo so omo hia kese omo tirem na omo si dan wie dia oboa to me say yes dan structure na fe papa na so ene si kwa hu se bagam won to se ni padan yes this year no so omo ahemfo enti omadru dom omo kan penifote ya beye ayi yesi steerage hanyina ECG fo ba bi omo materials gu eno so company no anasa edan no so si kwa hu se chain na awrade eno so ne fe no chama to me say yes then you nkofo bi bobra na bi nsu di agro ekro na fe nyame ba yen nyame David ya de hu se de sisi ha agempa aya mo se odan se kofo diamond ase kotoku ma ko kan oyi asene abromu bi ayi
That my gym no. Nyame ka share am. Se bia nyame de yen asa wudi boni na peso jai asa ubo dwaman ubo krono no mo sana peso jai o show so a be jai nye nyame bia na at that moment no nyame de be to na koma so nyame so ono a wonim se enioma ekone nyenti no de kan sa no nye nyame bia ma me nsu guso otutu nioma wo underground and ntie bia very soon am kan no say hwe boy ekokwe Cape Coast ticket 20 Ghana 30 Ghana 10 cedis kani na anya nko dance be nya sheka kakra wo enra ka krom be yeshi nka wachi wura nka no pana be 8 o'clock ka samo sanko no fraba pure water for them o dance post stadium na ya nya me start born one say no he me sister nka ye park na ke be more than one sure because we are more than more boy players me for back with Clinton keeper yeah also no hu se crowd ni guo bebre sana na ne ho mo na ba yes nipa bia sa na tie but enra so ya de ne bu aba so sa na tie enra oye adwuma ya den ya de nti omo nhwe no mo yes enra be shakra Lions more than one enra so omo ya de sure abla de ne crofo mo ana omo sanso new in Ghana Premier League sure ka ho be popo but omo ya de ensanso nyomu krom omo ya de pa omo ya de isi omo bo no wo se omu krom ti enra bo no mbo na ye omu home no bene dey tinga no se jabe ko so down fie be yo fie ara wo ya wo to abonten adwen na konya dan mu a odi we kra obi kra on mu amprapra ho sure anti omo fa ho nye omu home odi obi kra invest home na nke mfanye ka ticket ya home obe ye be bo be si be wie obe tinika sika odi ebi wa ha timpan fo hwe na omu ni udwuma odan ya ka che nkokofo odua nkohwema ni so se de bia mko ho udu abeka senkran fo amako be 2 3 ye dua na adwo na hu say yes wo krom ya de etiti be dua na adwo be bia boso that's all down the simple one right hand enya paps no mpo na make be bia kona bia just say okuro ni mu aso be bia esire light traffic light ya adwuma we rade ben fo be no ma ya adwuma enti ya sere mo abiabe ni be se da ben ya rade enhwe han na adosu enhwe han no adosu enye wa mo no da obo krata ni mu na Ghana nsem no ene achim nsem no di ache bebre a so akoma mu a ohu santina ya mba party ya na oye no gentle no wa he ko da obo krata anọpọ na wọtwa bọ community enum adeshimama yemamachi mama kwa badeba ahenkan 93.3 FM so de bon grata odo abedwa so na poso broni beka se headlines ene de ba so mo ene anope yeti akuafra kuma studio yedwagum ewo 93.3 FM epoe mantem gaga to gaudi sia yebetwa me pacho kwa ni ngusimini afiampofo a dem de chase the Ghanaian Observer de ubo krata small scale miners for boss apacho wa pa ban ne chow say any national security force say ai na entwato so bi ana say aisha wan ene ne nkrofo yi na entwashu bi eko wo muntem emwom koka asem bi na ase entwato so wo mo abepacho the Ghanaian Observer de obokrata ena ebosa amanyewe osuafo hwe Ghana yensase ene munyoma ninasu onumnyafo Samuel Abuginapo Enfoni danum se tire say se fuma gudi ebetu ana ade bi ebetu asase nim no won be hwe say ye be famra kwan so ye be ye ne pere so ye nkwan ne ntikwaso kwan bia so wakasa asem no ato the Ghanaian Observer de obokrata mu ene anope omampani abedeche Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ene first lady Mama Rebecca ena African mampani owura John Dramani Mahama womuna eka bom eko jam just prom boss ne papa na wotwe wieye no moye na yi womuna eka bom eko ayi ni bi na ayi uhwe video na pop up no Bawumia be chia ayi Mahama ne ankeka bi om de sorry na efe pa engo bom ye title Bawumia ne na na before mo wake up Bawumia ne ayi kasano omuka o ba je se omu pia bontene a obi apriniti yes but omu sia mi ayu a na nti ai wo medidi dio machi wo e fam wo no so ma ko mo se yi se ne omu alai
Matias Dientia as a grassroots no. Ebu omne so mo top. No omo amwo omo afena Matias. Na yawo. Yes omo nka. Grassroots no we wadwen so ko se na kire other party no no ne ye baako. Unim MPP aban contract or the NDC for. Omo kapa. Di mami ni bi. Fida dem one. Yasi ni fadware benkum na adwane ni fa. Fida dem one na me wo. Fida dem one na me wo. Omo base ya. On say wo say near the NDC ni MPP ba. On ba nom kase wi a. Se MPP na wa ban mu. MPP ni no watua. Won ni nuanom ono ba no nya lolo fa ma wo. Obetua. Tia mo. So omo ti wono ma. Trouble we na trouble we. As a game. As mama the Ghanaian observer mu nsem no. Any abusuamayafa the new crusading guide. The Obokratano entraso elfamao. Na yesu kopium ewo elembela. Meka elembela we hu dia me patre excavator no honsan semeno. Ana sesi ya tro ediato walum kakra se. Elembela ya excavator sa ayira no. DCE esan ho waso wodi onim hohwe. Na ensem no nyina da ne fapem no. Upiem ewo kratafa toso miansa ni dua ya tro ne tintintintin se ne papa ya sign ho DCE owura bonzo wa sign ho so won de wo onka ho hwe ya woni ho hwe no ya tro de ntia wo kan nyina edi aguo no pe the new crusading guide ni bi ne do so mutu mu nkyere na asoro no so yesi attorney general any UK for ahia na si omuhia ya no wọ́n kasafa apfa Ghana sania yemra ya de beye adwuma na awie peye e wo Ghana senti hia wom hia ya no emra nko a ho nsem e no wom kan ye na sania Jospon papa ni wuo ho asem no e da ha wom ye yie ne ne ba omia Ghana mampani abedi akire ko bi oba penny on Ghana first lady beautiful Rebecca ono su kopie mu ene ase amamu mpanifu atwatwamu xx for ni na danso ekoya achese obuko jama busua ene ho nsam ni mfoni kakra o matwa eda ha sei na asasam na me chechem sesi awie na ase ho no mo president Adema small scale miners they said they ajobro waba na se papa wo kokeka nsem bi okototo ayampia san asahwan asam no penifu akese bi di asahwan na chi enunti na asahwan no waya na betiketikati wagana anu wo ogu yansase edi from agudie ekwambone so na sansa wo kan ni ejai ebi kura ko wiemu ewo Jubilee House wo kiremu ase penifu ewo na nadodan kwaku for da bamu bi kura keka ho national security for na ka ho eno omobo ma Chinese fo no aye galamse no na sasa na kwa kan na sesi ese wabepa ho chose ono na kan woboa watwa so enti obi antwa so wapa ho chew ya kratai ede ho nsem aba na onimonyafo kwadwo ponkroma so afo no na hwama ne bonsam so obepiem ewo ofansa ile bi constituency so yamra so bedwane wadi atu dwa wo say abaya otiswe his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ene na bedi eche his excellency Dr. Alhaji Mahamudu Bamia wo mu mienu aka ba chirim se economy no wo mehwe na gya na so na no de da omani so papa ya wo mehwe se economy ni be for ne tuma papa efra wey the new crusading guide emu nsem wana na pay wo de aba. The daily statement the Obokratano am de to so ne banner caption asem ehia no pa waye no boyi ede aba enie na eno aye NSS for na kasa aso mo kan nan say Ghana fo nhwe ye pa krusanse nkofo bia ba wo mo ya dada fo na udi agro wo mo be dada wo aju sika enwo futuo akodi ama Ghana fo nina the daily statement ene ebo sama na we attorney general Yewra Godfred Odame ene UK empenfo bi adinsa so na we oni ba ko na twamfoni brun fita na de okan nan say oni o makoye ba ko said be betumi adinsa so amo wo mu nina afamienu nina adwuma wo mu di no ebetumi abo wo maman awodro the daily statement ene ebo sa amane we ene Ghana mampani Nana Akufo-Addo ne nto abo wo chinchin Ghana fanani na no yeso de nani chirim ewo fra o mantem voter region e okọ hono mo enne
krate de honsem aba na National Petroleum Authority NPA4 Ebogan of na kokko tituru enmo amotofango e mia awdo filling stations awdo no se bia akotofango na ozuzu se yebu ama no yasisiwa fato yebu ama no ebia bambo honsem bi nipa na obu ama no wanhwe se obedum engine ne sa no no betumi de oye na aba no eno so hye no so to ana biem watofango no udwin se fango no enye papa ya frem ana bibisa eno nti sa no ma wani na no bibia bekoso ba bia watofango bia ozuzu se ebia bibia nkoye no ubetumi abo NPA National Petroleum Authority for amane I say ya ubetumi afra wo mu afa 0545 006111 0545 006 The Daily Statement The Obokrata. The finder the Obokrata no ena mede to so dia ma na odibanya fo kwadwo pon kroma da ha bie ma sam o kanyina ya ba ko pese economy na tete apasam se konte bega na sika sam ntoto ya je nsrepe no aban no gusu kura ne mudiem so behye na agya ne na so na abusuan police pani bi eda ha no mo na krata sam o ka fa ne ho na nya sam ketwa police ni mom na e ka sam acha Ghana fo di edi DCOP David Klu na asamu abapai Kenya no se ukopiem ewo Central East wonom a ene anya asam ketwa Central East Command wonom a record enipa sase 2972 empemienu hankro ne adioso mienu na sa ensase ya record nyina ya se manso sam manso obi eni asase ba ko ni ato enipa be wotwe nipa wotwe enti cases nkoa yensase ho nsem a wonom a record na womodi ababeto na posifo chese wenu kra no bosome wotwe ntam ni o bosome wotwe ntam ni case ya womo a record nkoa eno no chese nsase ho ntokwa ekoso papa obu ode na sase na waton asase na manipa miensa nipa 3 na ntokwa nsiso ntokwa besiso bekọ we say micro papers ye be hwem na papers ekrom na ya la fake nkwa original bi anim enti ahomotesem aposifo ka ho asem wa ha sei na owura ba ko a awefutufo edema his excellency Ghana mampani abedieche Dr. Alhaji Mahamudu Bamia owura Gideon Buako Dr. Kanidi ho Dr. Gideon Buako what I said was say she enkofo bi keka besebeso ma no keka nsembebre sa na no dankwa akufado adenti ena wose ayemefo enye ena ayemefo nye na woso ba ya woso akwa ayemefo ni bie mismanagement amamuo no mahunu so amamuo no mo ye ni biara enu nti na sese mo kwa ayemefo no se enya no kre Dr. Gideon Buako se enya no kre ono na tu baomiafo mampani abede che ono ede tu ne fo na enya no kra na hu hia si ebekọ IMF sansa bre na yadru mu no eye bre mu odene hwa utwani a Russia na Ukraine fo kontokwa pre covid so be sankam ni omem na chese ayedem pa enu ntine na hu hia si ebekọ IMF na nya so hu na te wa mu hu na edodo wa mu ya logoligi nti wamo eso wamo kwa IMF na ehu hia ye pa IMF ko no ehu hia na abusia ne ncha no mo papa bi waka ne nsam enu na hia utimi se nani abre pa Johnson asiedu nketi achọchọfo penny de ma ani disi amanyeko no da ha na ne buwa fu papa oni ndisi fo nya do so buwa fu na omo se kwan ahodra aban ya wate so etitiu ne maame ya so wodi ni lemi Communication Minister Esla Kufu ede Ghana fo afaso no mpe wo mu se ekwan ahodra mo faso mo block nkwafo asem no eye unlawful emfa Ghana mra kwan so enu nti no wonom se dia kokokwaso obi wonom asem yakwa enko adan ya block ni adan ya yesi won link ni Ghana card emfa man sim card o se we yara entom dom so madwa papa sai na yo masie no womo edwa na emfa mra kwaso kratai ebo mu nchiremu ene anapa so de credibility de wagye bosu ko ba the finder the obo kratan ye ko the informer the obo kratan the informer the obo kratan e de aba ne bana caption no say the big boost for Ahonto project neza Ahonto project aye ready for our unity e NDC amanyokumu
a onya Franco behim de ma party no ni project ode ba no wo ma sa traba say ne ake kokoso na ti twa bia pese koso no wo nte hura wo behim kina wo be kejatum nana kejatum eja no de blu wo be bonu gumbi ti wo ma traba de informer de bokrata no de wonsem aba na National Fitness Day ekoso ama o mampani abedechi Dr. Baumia kura ko bo table tennis na science oni mbo pa a wo mo ye jognya ye twamfoni ade aba wo mu na fitafita ena tuntum wo mu dim ya o che aboa ebiewa dwemu ema obodi ne kama ti Fitness Day no akoso ya Dr. Baumia aka wonsem e wo the informer de obokrata mu anopai World Health Organization WHO for ade aba ba tuja se enframa ya eyi nyankopon frama ya humi ko emu ankrofo bi se no ebi husie ne toilet papers na o hye no na namframa na nkrofo home ebu on ma bola na o hye ti sa kotomole ase ti akotomole ase for de ente nkrofo be yale pa zem na eba no pajo munte nie akotomole ase oda akotomole ase titru memi ya akotomole ase bola ambassador bola no muntu ya makoma ntomeyem eyi ti World Health Organization USA fanani na pomdin enkabo mu ko se enframa ya se na ye humi koyemu no o se ekum nipa echin ace ai ekum nipa echin ace dan me ko printing press bi na me print ade na ink no mode ye no o me kakra bi ko mo atum se eko akoma ho ti imagine say nipa na o ya adwuma na be 1 year wa ube sese nyoma odubu oni pedua no mu na imagine baller no ti WHO for yes wom say enframa yes say na ehumi koyemu no ekum ni patchin ace ehonsem aba mami Jane Menso ye electoral commission e wo Ghana odi aba betudwa abekirim be fe say enya dia wom eye new voters ID card bia voters register bia wom nya fufuru bia na mom mami asi osre National Identification Authority NIA for say Ghana card no mo nya ntem print ntem no man for dodo na ensan kom de the informer anopai Daily Post the Bokrata no enabusia yade atraso John Dramani Mahama ene empanifo bebrebe bi yeso mo nyina ekọ eye Dr. Japan ne papa eyi ase bi ene anyasem ketoa krata atwa homfoni ede abamisa ne pepe mu nyada waje aboso na abusuan esoro no ma Johnson na se dun ketia da bie wo ha de wakana no atum kom na maye kom na maye kom na maye kom eti odaha se ya woso do aye kom na kwafo se ne omudwetwe nkofo ayi mu no sim card mu no nyansa bia nim na emfamra kwanso ene wo kasa sum na no wakana no atum no aye kom a kratai enso atwede aba na abusuan oledi bi so ya brewo so ababa wo so minim ni status ashanwa wadaha shinchonchin wadaha se na asemu akratai atwede afa ne ho nyina ne se ashanwa no wobua ama MPP gurus MPP apabne MPP otopefu obi ebuabu asika no wobua mo pa mo munya sika papa enti omusuro se ashanwa ya chini tumu a obeyi omoto enu nti na ashanwa ya asoso no so ahwa anu aya no ho asha elen mami ya wadaha ya wasum na no waka na no atumi ya wosia so ya kwada so ya panio chana fonde ya wadaha krate se kofuo bi hihye nachi ya wo dwiri sika gu omubotom ti wo musuro mu yam hihye mpasa ashanwa wanhwa na wayi omoto adaho na momma ne omnana no nyina hu omoto ho nti no ene omo ye no yodium ko na ko na wo dako na me be chere tumi wo Ghana enti ansam wa Daily Post da obokrata na pay what buy enno Ghanaian publisher the obokrata na mde twaso na nasimo de ba kese banner caption front page eye asogli mahini eye togbe afede otoso an du nan togbe afede du nan nimfoni nso ebata ho na yase na no fia de dwumadie bi koso ewo asogli na asogli
Yam festival. Ti se akura ko tenase. Ayi afeda ko tenase so oje nkofo be chenade a nkofo be chenade bi be bona baso ebi ma ne trinkwa ebi bona baso na adwuma oye na ebi nso de achede ninam na se MPP fo nso yomuti wo mko yom ko chade hwan afede oduwa no buo mani jaza ginamwa wanje achede no yeso wa reject Canada a compare kwa Japan ankasa na de koyi na sa issue no ya asemu onim se Canada no omo invite no according to documents yes I carry no omo invite no say one mre bi omra festival ni bi omo tranka tan Martins July me refi Pacific way no but July no omo tre command no say omo di afahye enti won fo na nimu nya meta akiri okay na wo kọ no so no wo se wontimi nkonsa pan dabi na ja wode no ma kakra e de koye se ja anya hwe ana nanje nsom na hoho odi goduru ya na se mempe won san fan ko no na invite no enu na yenti ase no enu that is the problem na je say we nu say no ana dwin se obesum na fidie ede be besum fidie say nsu asgasha sika krade aba enti se obi na wa frɛ me na me huni se me ntimi makwa na se me banam de big akra brewa amika sunyo no nkwa na ekɔcha ade enkofo bebre akɔcha ni ade enti wonum no yenim ne ekoso because na se enfifi mantem no fi no mpa na party no fi ni nti no mpa na ona wo Canada Japan atade na ehye ni nti no na se kuzi se wo mpa ade na wo frɛ me se woni me wa se made na invite me to your program ebi ade eda deport na god command no I think say drinks ni video amenya ni nsuo ni enioma that way no so and this wo mpama de a ade na ofre me invite me to your program that's the problem ya ka say me say and am say that's all mo friend na beguna ni mu ase yes ehu se bia ni onu me janta ato e bia bi koso kusi se bibi ta ato okura na to this extent na de in pass all reject yes wa frɛ me ana maba etu mpɛ me hwe dia etimi se wunhia me wo ompa agina fa chai amanfo bi num se an no omo frɛ no omo ka so mfa bibi meche wo mo we asem we awa wo kan eye wo de etu wo ne yede we yi awa be ye wo de akwa himfie kro timi de snap ahimfie akwa no kwa ahimfie yakwa no kwa enti obi ba no oba himfie festival kese no wo de nioma bro so mo nje fa nso ma wo a boni be na Canada Japan why se me even post ko bia ya frɛ no won ya frɛ no na so ono ampo ede ne pɛ na ko ye de a document ye nya ye no wa frɛ no no ono na ba abo ni din afrɛ na afi de uhia ne ne abo mi din na wa frɛ wo ti me be nya kukudo onya kukudo so so mo ne kyerɛ sɛ wakɔ keka nsensɛm Canada Japan twitwa aboro wo ne mo a twitwa aboro mpɛ ti mo share da na mo friends na bia na ese no besi bia omo invite ni na kyire no start dabi ana otoma da pa na twa wansa no mo invite no ba chese ebi asama nkasa wo ho na we de asama ho madam asama ho ngosango ana credit so wam say wanye wamanani ana ho ntem everyone say ayi mom tunton dro no ayi so fulani fo asama ho madam asama ho ya so to me ne de and some dey ni guzu edi akire but now a document yes aka kire say mu invite ne de na ni kwa say sa de no timi esi emfa won de wakeke bia ka mu wi akire mbetimi afre no na ka agya matimi atwi nani a na anya se program ne koso na eno no de Ghanaian publisher El Zambaman say Lance Minister Odumnya for Samuel Abujinapo Small Scale Mining Awards wapa wontuma the Ghanaian publisher anopay and ya mayamfa daily graphic the obokra no entoswe truth and accuracy every day Debi on dia no kre asan pepepepepe na odiaba ya say UK for Attorney General abaha behia Ghana ya Attorney General na ebusua rapport ni mu ye enkwa wototwe akwaso omntam no emu odedokodoko ya amoa na ebusua Attorney General wa UK wo hwenyo ma akwaso Ghana emra se ne di ya adwuma wo se Ghana mumba ya mudi ya adwuma dia afoforo betimi ahwe asua moya example papa ma moya nhwaso de ema amama ya mo hwa mo ho ahia e wo se ye hwa mo sua mo papa be san se mra no
mudi ya adwuma papa ewo Ghana ha say kratai e de ho nsem aba na ya say urologist bi and ono so e de ato aban nanim say NHIS me National Health Insurance Scheme no o say be yanka yemfa prostate cancer treatment so mbehjem sanse mema no wo munya yade e do so papa prostate yade no ehunto se ebe ya kwom fe no so embehye NHIS ni mu na anu ado mo se nkwada cancer ye dia behye treatment no ube treat free ti say free dia mo fa emema no so prostate cancer treatment no ehon sanka ene hu sikasem nyada embehye NHIS ase nanka emwo no suggestion ene ni nchirechiremu adesrade eno no na se ono mo a ene a big picture data fa titina ni edema electoral commission mami Jane Mensa ni foni na da ni nose mask won de osehwe Ukraine womoko covid ni su jinam ti won de nose mask no wo hyewu ti ni nose mask tuntum ehye no ena okura kasamu na ja wo kasa lecha na lecha wo lecha nyina ne se wo srepa se Ghana card no ena abeya de bia ekura yen Ghana ha se pa ubeko ubabo aye Ghana card ubeyisiko he wo sem card kura benya hotoso de ayeko hello moto misraw aye Ghana card hello then moto enti Ghana card no bua papa to wasrese wo mo ya Ghana card ro mo nya ne electoral commission ka che NIA for so mo nya ne National Identification Authority for enya ne ntem na nkofo dodo no a enya Ghana card ni bi enkura sani a sisi ekrom da be sha bato mu no ebe bua pa nti mo nya ne wey eye daily guy daily graphic mom daily graphic nsem wene anapay wote aba DMD to so ma aye Republic Press de obokrata odema mi je mensa wonsem asan babiem we nso ya asem foforo de okani na ne se ayi kane no na se o kwa akoye voter registration a jise obi etintim obi unya garanta o se sa de no matwam eni won mu biem na wotwe awieye asukufo bi a womwo University of Education Winneba UEW wo premantem wo mo so mo ko ensahwe bi ewo Mountain Afada to wo ma hyan konya akwanhia ma nipa makomakom yensa asuafo kranana wo mu na etonananom ewo nsiedo Republic Press de obokrata na ebo sama ne wi owura bi abona mane wo cheche ni nsemu na nasmoka ni nan se ne yire ehwehwa ne se wo mfiri Ghana anko ma foforo so anko bobra obekunu ahye no na finanu so atene wan ti papa ne se oda ona ne yire si wo mfiri Ghana se oda ona wankon so obekunu ho na se akwakoya sem kese a je so mo de ahoma kura bɔ ne kokko kratafe to sonson ho ena krate e de asem we bai na se de owura Johnson se du nkate bu afu se de e block sem no we de NDC koni na ena Republic Press e bɔ amane se NDC koni na bu afu kwanya abano enam so e block sem no wom so mani enje ho e Republic Press de obokrata the Daily Searchlight so atoto ne torch no wode ahwehwehwe nuwem na lance minister so afo no ene hwensa asensem so da say ene wo se hwe mine na yesi ye tu galamse ase no enye se bia aban ko a o eye nyina ya se de ye nyina ye nsom se ye behwe na efom agudie tuo no ye befa kwan papa so say ye galamse say ye ayi say ye bauxite say ye diamond say ye de danchambo ni nyina tu wofom enti no obia say ye nyina ye moa masa perperio no enkoso no mo fa kwan papa so enhwe enya ne sa no so wansem da British High Commissioner enso yase waso yasen National Service Scheme for waso obeso edi asen ya no so honsem eda ha say ya krate ede aba kwadwo oponkroma honorable woda ha say Ghana economy ho asem a wokan ya krata hodro mu no eno an oguso echechem eyi a eda watwe atwam nso wo mokọ ya panifu amam panifu bi ekọ ya no so no eno nso ya twa homfoni ato ase ena ase anu wo ya se ahemfu bi abom sam hyahya oti ahemfu
kopia mu ewo timantem ahemfo ho ye won bom sam kura sha ede ama aban se wahwe edi wo mo bohye eso ehon sam so eda hanmo the daily searchlight ede aba dem di tosunie the herald the wokrata the herald the wokrata ede so afo hwe Ghana yenkutan die so communication minister ena ye say ye bonus bo kwasa de yesi hijack sims ene de keka ho no ena for akashi for Ghana card ehun sem krate di abaye ne bana caption ehia no pa watwo ni say boyi ehun sem edanum say sanso ena enwemu yesi nam so ama boss for yakoche omo management ewo 1.8 US million contract enwemu audit enwemu ama yakwakoche wo 1.8 US ti yehu se contract bi sa akoso ti management ni amwa wo mo ne ye bisebise wo no nsem ya ye say PPA for anje antum eno mo ka contract bi abekoso anka wo say PPA for di tum answer nanso 9 million Ghana cedis and 3 million US judgment debt ye say nina flabudin the herald the bokrata and ebo samane wi eyo ye koso na wo twa ye ene national fitness day no ehun sem so asan piano mu si the herald anopai Ghanaian publisher the bokrata no enabusia mede to aso ye koso no o say enwaba ho the chronicle aba etiene mede the chronicle the bokrata no ena eto aso ede ama na abusia concern small scale miners for president ya obe pacho no wa pacho se wo anka ni ye kra na no fom basa into omon fancha no into opa national security for achel ena I can so no nyamfo kwadwo opon kroma eda ha asem a wo kan nyina ne sem osuro bia ni ho esan se economy no san be jira na so atia sikinken na ya say prisoner fo bia one more Liberia Ghana fo ya chi wo magumo Libya kwantu ayehu wamu super papa stress omo pemwa oh Ghana ye mobo say na ya se World Cup so ho kan say enyoma bi si one time bi akọ so wo so ya pa ho ntoma wa ha ya de jeze bibia sikadie ni abeda akọ yanim World Cup so ho scam abam ye no so kratai etwa ho mfoni abana sam no people no ubiem ewo the chronicle the bokrata no page 2 and 3 ya ubehunu se wonom atro atumu achirechirem na as quotation de by no edepa Luke chapter 8 verse 17 wose bibia no edibe hinta ewasase so ma hinta samnie oya dan ebepie nti nipa da sani wabrabo na wo bo no hwe na tutu anamonsi esanse bibia ni ho a ubetimi edi asie woka Bible ni mu asem ono no say for nothing is secret bibia ni wa secret that shall not be made manifest untimi enka se mi duazem wezie me azem we de mahinta so ebepie eti unya time a na wakwa akwa Luke chapter 8 verse 17 de bia wode quotation by ya quotation ni bi won so ahye crime pa the chronicle ene anapay Ghanaian Times the bokrata nam de twaso University of Education Winneba UUW for wom kunya kwanhia ya nipa mensa free mu no yesi cheche ni ba koka ho ena suafo mu yesi ono krade oba school mu onche yo cheche ni no oh yesi oba school mu ne so mu ko excursion na wakwo asam na ya ma ti ya mu ya bompa ya mu yenkai wo mu so akwantuo enafom utu kwa akra free akwaboabo akodan akra emu nsem bebre na UK for Attorney General Efano Mr. Ellis ene Ghana Attorney General Owura Godfrey Dame wo mu foni apia sei na UK Attorney General Mr. Ellis ebo Ghana baso say ye de emra bia ye fe no plea bargain en say bia makwa kodi obi bone nipa na me di ni bone no asem ne ye de court no ye frɛ me nko a ya mfrɛ nipa na me di bone ti ano no ena mo che se da bi mra no mo de aba no pelpel ye be koso nti
e wo se mmia mkodi bone no ene dem di bone di tia no ye na ye de kokoto no na ye kubo ye nkru e bia na nipa na medi ni bone no opese me a medi ni bone no ye di free me intano sa no se beboa pa ama prison ko bebrebe no etu betwa e na afi say asema kokot ye bre ya chesa no na enu so etu betwa nti Ghanaian Times Democrat ne nsemo de ba no pay ebi enu no okay nti ubesomo ho na menkwa ahoma no so na ye ni enkomo we emfa emra medase na ye kwa ahoma no so na ye ne eye Orura Samuel Boaten eye political scientist ye no akobo eye enkomo obanyi wadawe matime ka ma cha no pay na kura umpomo Nyankopon adaroma ye ho odin pa all right anopoya ba waso ya ni nyina ne se eye abato commission electoral commission awon na hwa abato dwumadie ne ntoto ye eso wo de atugbe kire mu se eye guarantor no system no yeyi afiri anase wo mu eyi e de afiri ho no mo as a political scientist only say way is a good caller ebeboa ama eye kamam kabia na se abato said yes be eternity akọ kama obene me da se ma menchia watifo na menchia onso na wase me didi ese ya abato dwumadie no ye me apon no under article 48 e dia share electoral commission sa se bra ye bebobo ye ho akoto aba ada ye beto aba no ene ato aba na yie ne ho nhihye nyina na electoral commission and the design share ne ba ne mum ya bato no ya ne ye pe abato e muda ho krogen a sebe mentime ho asibia emom enti nhihye e be free electoral commission ho so e ho aba no e be me nya abato a e muda ho na abato a e be ye ka behwe enti nhihye ne de se bitime gina yie pa so the electoral commission ne de ba decenti ase ba e de ma political players anase omo kan bi ewum e wo ya bato dwumadie no se me kasa na me ka akọ ade amanyuku a omo ene ye ya abato a ye de mo e wo man no bi se nei no enhihye ni nyina ni begina anamotu a sebe electoral commission ni betu ene ntiase a amanyuku na omo na ye ya abato dwumadie e de amomo no e begi atum ohwe ya abato dwumadie mu nso a ene ye to aba itwa mu no sa garanta ho nsemi no ehun nsem ne dosu ye pa ebizende so bi begina mu di amu obi se nipa we asumasi anaso obenten owo ho kwan so oto aba anaso oni ho kwan so oto aba no ye se afa ni obi bedi adanse ednamu ade se ekogituwo se bi court mpo ansa na ya claim nipa no se obi tuma ato aba anaso ye gana ni nteni no megidi se electoral commission hye no mo de ba ne kwa akogina se garanta ni firi odia ene nipa no de se wode adanse bi etrese wo ye gana ni ena se etrese owo ho kwan so oto aba na eba entini hu ne se ne kwan so anu nti adanse bi mu no ebia se medura ma electoral commission e bekwa akoye Ghana card na nipa ne timi trese o Ghana card ni bibia ena beba nti mentime ho ase ya ne ba on the part of political parties no meni hu ne se eno en electoral commission no etu ho na mo se nipa no ekuta ne card bia hu ehia se obi ye ko fo obi abegina mu se nipa no betu ato nti hu ne se anamotu ne kwan so no na obi beka se sisi Ghana card kura ni nya no ya ade a edin pa enim se Ghana for do na so bi wonu ma na woda krata ne sa passport nya ade so oni bi etiafa ne se ya drew ebra ye voters ID no na me drew mpanyin fie so that is the 18 years was am ran ma kwan ma me koto aba no na se mensanka Ghana card me ni sa enoma na or requesting nyina bi atimi se mintimi to aba o na no se be hard ne tietie obi so fa hudi so ana Debbie ya bato me ni kwan se si obi hu kwan se ontimi nto aba nti we no the electoral commission e boya no ho ba se yi guarantor system na free ho dia ene o monso nhye pa be no mudi begu akwa se enkutia obi fa hudi so se wo se oto aba nti ene no nhye no mudi abetuga
na megidi ye ho sɛ kasa ho ni nyina begina sɛ de amanyuku no mo na sɛ de oyeye abato bi na de ne bi amom sɛ de mo nti ase wɔ saa ne system na electoral commission ni so wa ye furo no timi de misusu sɛ si ye furo de a ye de nhyehyɛ pa bi na ba sɛ ye nhyehyɛ pa na de ba no enkotiatia obi fa ho bi a ɔwɔ so wotimi kyerɛ na adwene ɛwɔ abato bi na de bi sɛ commission ni wɔ hɔ sɛ ɔmode nhyehyɛ pa bi gu akɔm nti enne ebi a ye de hyia wɔ ipac meeting na amanyukuo no nso ɔmo nyinaa nso akɔkyerɛ ɔmo adwene wɔ nhyehyɛ aba electoral commission ni ba me hu ni sɛ how an ɛwɔ guarantee system ne yɛ sɛ wei so wadi mfie bi nwɔtwe wei so wɔnyɛ nsɛ yɛabatoɔ no sɛdeɛ amanyukuo no ɔmo ne yɛ ne mu so no baabi wɔ hɔ a ɔmo susu sɛ ɔmo strong good nti ɛnɛ obi ɛɛba nipa no hu ni sɛ daabi nipa yɛde ne bɛwura mu anaa nipa no a yɛsusu sɛ yɛ guarantee ama no ɔnsɛm fata bi kuro nya 18 anaa wɔnto aba wɔ hɔ anaasɛ wɔmfiri hɔ ebi wɔ hɔ a yɛhu ni sɛ ya no wɔyɛ hɔ hopo saa nneɛma no nyinaa bɛtumi afiri mu di a mesusu sɛ electoral commission fa nhyehyɛ paba sɛ mpo ɛnyɛ Ghana card ɛna bɛtumi ayɛ sɛ yɛde gyina mu ama yɛhu sɛ nipa no to aba a ɛyɛ yie anaasɛ nyɛ yie a ada voter identification card biara sɛdeɛ mmerɛ bi yɛka ho nsɛm sɛ sɛ okuta no birth cert sɛ okuta Ghana's passport na ɛdi adanseɛ nkyerɛ yɛ ɛwɔ mu biribi adi adanseɛ sɛ nipa no wɔdi mfie du nwɔtwe nipa no yɛ Ghana ni eti ɛsɛ sɛ mmara no ma ho kwan ma wɔn to a megidi yɛ sɛ nipa no tumi kyerɛ mu saa anaa nipa no tumi de saa biribi no to dwa a ɛsɛ sɛ to asom na edi nipa no tum na mmom sɛdeɛ wɔka yɛ no me ne wɔbɛyɛ adwene kɔyɛ Ghana kaade nko a megidi yɛ sɛ ɛmmoa ɛma sɛdeɛ yɛabatoɔ no a ɛsɛ sɛ mu da hɔ korɔgye ne nwoma ebi sɛ ɛne Ghana kaade ho asɛm yɛnka nwie obi ɛwɔ akɔnya so wɔpɛ sɛ wɔregister ɛnso wonya access no nyɛ obi nso aregister ɛnso ne nsa nka card no nti ɛde a no ho ba bɛn ɛna sɛde electoral commission ɛne NCA foɔ no aka a ɛnu 2024 na yɛnto aba no deɛ ne yɛsusu sɛ Ghana ni bi mmara kwan so anaa mmerɛ mu no ɔqualify so ɔto aba no ɔno nso anya ne card no bi anaasɛ mpo yɛntumi guarantee obi mpo a yɛdi nsusue bi ba the passport o the birth cert nipa ne tumi prove dia bigidi sɛ ɛsɛ man nipa ne to aba bi sɛ electoral commission anaasɛ political party ne yɛ ne mu dwumadie no ɛni kwan sɛ nyansunsanso wɔ temamu ni a ɛmrama no kwan so ɔnkyɛ n'adwen ɛwɔ abato mu na sɛdeɛ woka sɛ sɛ gyina sidie wei no titiriw no gyina ɛyɛ amanyoku ahodoɔ wɔ ɔman konko Ghana mu ya no pɛpɛm no woka sɛ the largest opposition party NDC for wɔn ma hyɛ ase ɔmo yɛ ɛyɛ ɔmo kyɛ sɛ ɔmo de yɛ san gyina sidie ɔmo ni sɛ ɛmmoa ɛyɛ san hyɛ no wɔnyɛ ɛbrɛ di kan a electoral commission de nhyehyɛ bi aba NDC for asɔre atia ɔmo nso yɛ the largest opposition party odun sɛ anaso bezu sɛ NDC for mo yɛ ama electoral commission adwuma no ayɛ den ama no ɔpɛni asɛmbisa me pɛ sɛ mebisa wɔ ne wɔtiefo nyina ne sɛ adɛn na aban te akonnwa so a the electoral commission bɛyɛ biara na ɔmo ne ne yɛ adwene na mmom ɔkɔ opposition a deɛ ɔmo de bɛbɛ biara no sɛbi ɔmo mpene anaasɛ ɔmo ne nipa ne nyɛ adwene nti yɛ ana asɛm the big question is ɔmo te akonnwa so a ɛde ɛnwom bɛɛ na yɛ na ɔmo ne electoral commission to asa bɛn na ya na ɔmo ne sa na sɛ aduane bɛn na ya ɔmo ne ɔmo die nti a ɛnɛ ɔmo ne akonnwa so ɔmo wɔ petition ɔmo suro sɛ saa asɛm bi na ne yɛ na ɔmo sa ɛnɛ obi na ɛne ɔmo bɛsa nti nhyehyɛeɛ no yɛdi tum ɛbɛko tia yɛ yɛmmra pɔn no sɛ the electoral commission ɛwɔ hɔ no ɔmo nyɛ adwuma nsɛvo party deɛ interest ɔmo gyina hɔ de mo ɔman no eti de bia no nhyehyɛeɛ bi ba a yɛnhwɛ deɛ ɛbɛboa ɔman no ɛnyɛ deɛ ɛbɛboa party na political party no nso ɔmo no nso yɛmbie mu ɔmo bi sɛ ɔmo de ɔmo wɔ hɔ sɛ ɔmo bɛba abɛn mu nti nhyehyɛeɛ bi ba na ɔmo nso susu sɛ ɛbɛko atia ɔmo ɔmo no nso wɔ ɛho kwan sɛ ɔmo kyerɛ ɔmo ade na mmom yɛa ne ɛnyi kwan sɛ ɛyɛ personal interest sɛdeɛ yɛn mu Ghanafoɔ no deɛ yɛhwɛ sɛ electoral commission nhyehyɛeɛ na ɔmo de ba no ɛbɛsɛe mu the interest of yɛyɛ Ghanafoɔ nti ɛnɛ IPAC meeting na ɛbɛkɔ no ɛnyɛ de deɛ electoral commission asɛm a ɔbɛka ɛna yɛ nti ɛsɛ sɛ yɛfa sɛdeɛ bi nso a commission nso ɛntie deɛ amanyokuo no nso ka na kɔɛ sɛ commission nso yɛtintiri green te sɛ o yɛne yɛhwɛ abatoɔ so yɛne yɛwɔ tumi nti yɛka asɛm a mopaa mo mfa mopaa mo nyɛ a commission nso hu sɛ amanyokuo no nti na electoral commission wɔ hɔ sɛ wɔyɛ adwuma nti ɛyɛ
should be a balance call. Say the commission in the can only ye say the ento amanyoko na so. Na amanyoko for no so ntimi ntiro mu nsemu ye ebi say the GDA say 2 good first is better than 1. A three mienu a say the nyansa any adwene wo mu no. Yes, and say ba nti commission ni ne de na political parties ni nso enso ni omo de ni ehu se ye nyina ye boa ma ya batu odwumadie na ne fapem ni gina ye kebi ma mi kebi no so no etina be ka be he se abatu de eno ne ma kebi ma mi kebi edi hini ewo mamu nti commission ni nso na omo de ba no de political parties ni be ba so omo tie kunya so mu position o ni nyina wie pay se yɛbɛma yɛabatoɔ dwumadie mu ada hɔ na nsunsuanso pa no de ama Ghanafoɔ wɔ m'anim. Maame mbisa wo me final question na sɛdeɛ wo kan no na ebi mu susu sɛ asa electoral commission de ntu a wo ka sɛ asa wɔte akonya so ɔne aban no wɔte so no asa yehu sɛ wɔne no wɔ biribi ne adeade no unhu ni sɛ ebia yɛ aban na appointing nti no ama gidi a ebia other parties no ɔmo ani aban mu no ɔmo wo sɛ nipa nim ebe free ni mu enti ebia so sɛ nka ebia electoral commission no ka enye ebia aban no anase ebia mampanyin na ɔte so na wɔsɛ appointing na mmom ebia betimi de ɛyɛ susua bi de atoto ho a yɛwo sɛ nipa we de wadu saa bɛɛ we nti wɔsafa tante wɔsɛ ɔno mmom ɛne yɛde ne kɔ no kɔhwe abato dwumadie so. Okay, no ya adwene ɛwɔ fa bi ebi sɛ ɔman mu a yɛsi obi mu wɔ adwuma na wahaw paa maybe emi hu ne sɛ mampani tumi no ɔwɔ ɔman mu no ɛdɔɔso bebree a sɛde esusu sɛ nke tumi no yɛ hwan so kakra nka bɛboa yɛwɔ positions bi wɔ ɔman mu a ɛyɛ so sensitive a pɔtɔ kasɛm saa na ɛbɛka no ɛde ba yɛ kasa ne hu ne sɛ ɛhɔ ɔtoro obi a wɔn na ɛbɛ declare sɛ we na ye mampani we lose we are winning say nipa ne position ni kwa say mampani bi na boss any nipa ne bi there was state institutions bebre national security IGP SHRAG auditor general and electoral commissioner ni nyina any kwa say na nka mampani na boss any nipa ne bi ye hwe ye politics a NPP ni NDC e dey maye o memu a e ya koye say mampani bu obi din a nipa ne ye adwuma de serve nipa ne mampani ne interest enye saa na nka ye nso ye mra po ne ka enye saa na nka Ghana po hwehwe ye hwehwe sɛ mampani amu adwuma o sɛ wankasa na sɛbio onim die ne unyansam o qualify na ye amu o ye adwuma so mo man no na sɛbio o ye adwuma so mo master bi a o de adwuma ne ma eno nti sɛnke hu bi hia sɛbe commission no ana commissioner no enkoye sɛ mampani bi na ebu obi din onso se na ya akɔyɛ sɛ aban bi akɔ amamu ne dane a obi ade ne electoral commission abeba ɛmoasa ɛsɛ sɛ yɛhwɛ nipa na ɛwɔ nipa ni mu no ɛnneɛma ɔde bɛyɛ ɛde ama yɛ ama sɛde sabato dwumadie no abɛyɛ krabɛhɛ ɛwɔ man mu na mmom yɛnkɔhwɛ baabi a ɔde ne ba de ɔbɔɔ ne din anaasɛ sɛdeɛ nipa a ɔbɔɔ ne din de adwuma no hyɛ ne nsa na mmom yɛnhwɛ nipa ɛne nhyehyɛeɛ pa a ɔbɛtumi de aboa ma yɛabato dwumadie ɛwɔ man mu no abɛyɛ krabɛhɛ ɛno ne yɛbɛyɛ na mmom ɛkɔyɛ sɛ ɔno nso commissioner no anaasɛ entire commission nso ahu sɛ ɔmo gyina hɔ de mu ɔman no nti na mmom akɔyɛ sɛ yɛsɛ ɔmo adwumadie mu ɔmo yɛ politically neutral yɛni nipa bi a wɔyɛ neutral bi a wɔn so na mmom ɔmo bɛtumi ayɛ fair ɛno nti na yɛsɛ ɔmo ma yɛ free fair and transparent election no nti ɛyɛ fair deɛ a ɛkyɛ sɛ ɔmo sekan no ɛsɛ sɛ twa kɔ bonkum etwa nipa kɔ nifa ɛni kwan sɛ ɔmo kɔ gyina amanyɔkuo baako bi akyi na sɛbi ɔmo tietie amanyɔkuo baako bi nso so ɛyɛsa ɛmoa nti political party no nso hu sɛ commission no ɛyɛ adwuma ɛde ama ɔman na mmom ɔmo nyɛ adwuma ɛnsɛ ɛbu obiara interest anaasɛ party bi interest sɛ ɛba ne saa yɛyɛ Ghanafoɔ no yɛbɛnya awerɛhyɛmu ɛwɔ commission no dwumadie sɛ ɔmo yɛ adwuma na mmom ɛne ɔbɛyɛ adwene sɛ ɛmo aduru sɛ sensitive positions bi wɔ ɔman mu a ɛhɔ ɔtoro ne ehunu sɛ sɛde ɛde menasɛpɔ bi bɛhyɛ Ghanafoɔ bi tirim ɛnkɛnyɛ mampani na emu di ne deɛ electoral commissioner paa mampani ɛna bonta nipa ne bi de ɛha me ɛma yɛ amanyɔsɛm ɛne yɛ kɛbi ma mi nkɛbi sɛ ɔman Ghana no ehunu sɛ ɛnkɔɔ n'anim yɛ bi sɛ sɛde yɛ politics ni ayɛ no ɔman mu no yana ɛha aden kakra eti nipa no institution ne deɛ wɔ hɔ nipa no aduru a na ɔmo ankasa akɔto aba sɛ obi ti sɛ IGP adan na obi bɛ rise from constable saa aduru COP
no what to can say a baby member near the movie me for Marcos where I give baby obia a political anima said you obia ya when you sem and then what tally is a minimum tally so no those you fufua why a politics also a why a politics I'm not paying so what did you why a politics if you say ebi anu anu kuku nanka emu why say sanka odi mu ensu die na akodi kuku ana ebi atale no na ese kokko bi wo no akose tuntum enti politics na mum obi aye politics na eno so ntirese ye di adwuma bi so obi nsa sabi o ontime ye enti ye politics ni afi ni ye nyini kakra enti sensitive position ni wo ha ene oba ya agene se eni kwan se mampani nka nipa na rise duru a no mo ankasa to abai wo mo te se bia offer police service na nipa no constable to COP no more under their own hierarchy no more ankasa yi IGP amaye no mo say omo ankasa ho na ayi amon na we so de nipa na be tena ho ene se COP ahodo ye wo yi this you who say o ye politics as you who say ye ne o ya manu ko kakye na ha ne abo wa no ba bi se o de ekoso ane tena wo ji ye ba kunya so ane abo wa IGP there ye mo arriving within the institutional no more do what no more ankasa yi obi nipa electoral commission a state institutional omne say about us enipa na wo mu no me gidi e say agumayefo no ebi ko promotion ebi ko mani eti kanipa na duru da bia say yi electoral commission no enye mampani bia na aban bi na ebeba kunya so na sede adebu obi din say yi enti aye mienu ye boni pani dia nipa ne bituma gina brane aye adwuma on say wo bi interest then say ye bi mamu ene ya manyo tene ya ide eye dan ya said you best have the interest kakra ama o master in apanyini ma ya na se obria no adaja wanya ede amaye ne anopa ye ni aso bebre ya mpase da manya nkopomini amen yane owura eye Samuel Boateng we political scientist eba no amanyo semu a wa ben pa na ye ne no kwatwetwe enkomo no Mo the daily guide na ba? Yeah, there were. Sir. Aka daily guide. And on the last one. Sexy, are you be woman? Go for so na say for much dana. Are you by the assassin film? Blue, but who blue be wa? Yeah. What do you bow? Hey, another Parosin de been if you want to be creative. Blue, na posawo. And also come. Sassy film. Na ya. Mo we kwat. I was be PM ha say. Daily guide the obo krata de di twa to. Na ya say Chinese fo mi enu bi nso. Wo maria yan, ana matopia fa gyan. One Ahenkan mamen body ni ye. One Shanghong. Ani Liuyan. Kwa fo mi anu ni edi o minim kwa mfa. Aya obi kwa ni mnimu a sound no ya omode toto omoso ana. U kwa mnimu. Enu na ya omode toto omomandi ana. Emsa. Now one shangong. Edabi. Jeno ya silent. One shangong. One shangong. Hey, I say One shangong. Any Liuyan. One me dane say wo ma wiye no medwane. Ya nya mani ho asemia o. Ene no so da na togbe afred asemia wo mo edi mu nchiremu ba yenso epiemu e wa ha se Kennedy akompura kwa Japan a ya hwedim so betu franka dia ma MPP amanyuko papa di na no no de hwensan ene ensuo e komato gba afeda ya se yampene na sam we dey see da ben na mame manso ba big picture no so mame kwa ase ho businessman bi so dey say we unity e wa ndi samanyuko dim se Mahama wa the vice president assemblyman MP Minister, Ewiasi post nyina o Mahama wadi bi Ghana man penda that His Excellency John Dramani Mahama. Post what tro di one classroom pen. Just fiti asia no abasro de post nyina wadi bi.
on science pe president adibiem ti o se da be don podokra eto no so paganity ewo ani this abanyeko no so won de wo kantam alaki ayi wo betu mahama se enwa wo betu no kura biti na bonem proso amano ma waye mre kratai atwro e de abana se ne waye wachia no kon wo de ne nsa baako nsa tia bia na fon no tum sa asem wo kanani abre na ni abre papa na tactical fight and kasa do mbeko no na yesi atani general so asemi aye kan ewa ha ya no so unze asembo aye ekodi a yesi jury fo nkwatena sinkosi hu gina ye saa de ni na ye be yefro ni ye wo atemuafo ba miensa bi a asembo no a yesi atemuafo miensa no monko pe ehu ensia no mbra na so monkofa wonu mu wo matemu mbra jury for the see be yi wo mafro na ya de bibi foforo kra asan aba na aboa ema asemdie ewo Ghana ha sei no etimi akoso tote na afa ba mbra o might ne so galamse queen ya sei epanifo akese bu Ghana ha no ma okura mu sasi film wo hono mu a so mo de hwe obetimi de aba asha hwan na yehu ne saa no yese ne ho nya fe nani nkitenkete no yese big top men bi wo hono mu a asha hwan kro mu wo mu ayi no apia maya no ebon kren ewo ni phone so wo video se wate ase ha dia na anu ado bi yo honorable 10 yese asha hwan so kura bi ya chese sa cha hwan no so ma hwan ni ya hwa no a no oje hwe ni o mebe si Ghana ka te dia bo ajebe bo a anana da hai na se dia holds sex videos of big men in quotes nuntina obia na se o say yo mintimrim asama ba na usho ba mama so kwa kufrim pa dia asama ba hwe Ghana ma body anantu animu obu obabu wanimu nyam ewa chinyam ya mpanifo big ya de o ma hye coat mi so bebre yire no mo tum so banie na asha hwan ya wo asa wada sore da bi se ebia onu mom na ti se de yi teacher ni ge dey about yi ebia onu mom na wo one nkofo bi de atwa na kwa hokwa ye den usha asha hwan se wada nyane hwenani mo ba nim ebia na videos no wo no na nya wo no dio ebia no ni bi ni mo je ti mu de mu kana hase na mu yesi kan mu okay yate kan kasi o ya kan boko enya ni aka o daily guide na dia bo ti o to daily guide na wa tin ko hwehwem ko page ayi we wo page 3 obehu asha hwan sam no gu ho okay azebo semo de si yes mama na mase na yentoa eso eti pedali guide na to na kenkan ne bo no so kra ye for cities sa and ya efo timonto okay me na mase bebre ti eno owura kwaku enin kusibu adum ene edito extraordinaire maame afia ampofo na mo join ya yedi da obon krata no mo so enso ede ebrem no o hye ya kire be na no kono abo pepe Maakye Ahenkan933 FM so ana wasugusu a wo etie enno na maame kinka some of the messages ni be na afia nto an komodidie ni so emfa emma opanyin 80 wo kaswa ena wode aba wo chese Aisha Hangi maame kan kire opa he ya de obeye bia galamse ni pa wasa betu biem ne de ayisi ade oye tamfo kese ye ne wanya ye betwo aso opa ye de obeye bia ye betwo aso Master Red Kaso anso de about say AK how fire te and also kire mu se Ghana wo mu se ye kwa hihia mu de ho kire ye de na so NDC enye alternative and ono so de aba wala nyo hye akwatia and o say Aisha Hangi opa fa video bia upe bia fa bra opa video biala opanyini biara ne ho mbia de fabra bonten still na yebema ho akyerew yebema ho akyerew wabu mra no so de wabu emra no eso ma mentwa me ho emra ye ba afen komodidie na aka ne nyane sam
of other messages na aba ni nyina so bekenkan ede amount ye da ho aba ko ba bia twen yen ye ba sisi a Wububa, Yansiativo! You and Penfose at Benya Tibetia, Ekinigeni ho, Nanyansaninsu, Yabunube, Yankanasem, Anunti, Ahenkan933 FM, Memini de Bia, and Umrenon son Ekopim no tree, Shia, or Hiniba, Osu, Ankuma, and Kwame Asante, Wamra, Omadia Konya Cassia, na Omode, a Bebu Jumedie Ebro, Sawo and Potamuha, now Betty Mebuba, Brian Kain, 93.3 FM, na Betcha will catch powers ever a beboom, Sansan Penfoca, 20. Yano Musanania Fadin, Kusia Fufu and Kubedi, Nancy Wadro and Uncle Boom, Yano Miss Ububa, Yansiatibo, Memin in the Bia, and Umrenon song Copim no Watch, Case Cruise. Ghana Kuafue, Adama West Africa, Emma Jumo, Adama West Africa, a agrochemical company, what Israel. Now, what Nasia human who say, a Kuafue Tom Nebia, and Fuet me Jim Funina at the Bosso, Nititu any Esre, say Esre Najua Fua Bossodia, and an American for Agil at the amount. Would you know maybe to say, Enkruma, tomatoes, Nyadua, watermelon, Meko, Ayoyo, Anafe, Abroba, Abra, Esre Nefi for Fra Ebano, if you Agil, no first spray, Esre Swanson, wait to a quakutim, and as I would wait him per now the Agil, a spray, Esre Ninaso, Shannon, Mema Esreni nyibebre ansana de agil akwaku spray so de hia sa obehwe 10 tomatoes eketo ano no ahye ba akopɛ de agu kafukafu afidie yi mu na do ensuo 15 liters afra wo de spray pɛ wawie wadwuma sa wo de agil spray wafu ase a ɛma enhyerɛne a wo no ban na agu no entingu ɛno akyi no akuafo mo nso dua bibi te sɛ beans enkate ana fe so ya beans no mo nso hwehwɛ vezil ekumfue na se prɛkopɛ edi free sa no bɛyɛ ase de sɛ wo yɛ nie wonya hu sɛ emfue na hyase e ba pɛ hwehwɛ vezil na first spray na sa wo de spray so pɛ ubetu emfue na se nyinaa wo to vezil a betimi de spray wafu na se empre nwotwe eno kure ya nso spray 1.5 acres eya no afa 30 mils ana se obesusu atre ye dididie no miensa na wodi nso 15 liters afra benya bia to ewo agrochemical shop bia eben wo Ghana fa na nyina ana se wo befre 0544325030 ana 0270575030 Adama West Africa Ghana kuafo ye jimudi. Only the four dream baby obey me aye investment and as obey me do sika kokoto I bet me ye dwuma ma obosumsua when ye kakra etumi ade atafre na ene de make kanfo bisanyame power investment edima and no penny investment company na wo Ghana ha na mo a omo ye very credible omo de sika ne ye dwuma na bosum bia so no yetumi ama omo oha ne titemu 7% sika bia de beto bia no ye calculate 7% ne yetumi de sanfa so no etumi de ama na wo sika botin no esanso eda ho dwuma koi omo so ye kese no ewo kaswa new market saso no mbesanso another branch ewo tema committee 9 agresso edro de no foforo kra eno ewo agresso edro ewo tezaku eni donko ensas eni di ehwanimu so penchirem bia eso se de medesum sisi aso de frempeni for ewo 0557 228512 0557 228512 now what meaning pay for at me edi sawo ehonum bisanyame power investment wo bia fataso di. Ah, sweetheart, me check your dear what you have me basisia. Ah, no Mr. E no wafa dear. Hey, Mr. E dear who here o papa. Aye, odo, e was who hear me. Who be here wampa. Esan say E-man capsules. Ah, Express Healthcare e dia bedwaso. Eno na memma, ye memma kentin kan kasa. Hwe, obi a sexual weakness, low sperm count. And now the boy near Kakrabina and Nabeseko, Kojoto, and now prostate disorder be and a how no, me pacho, E-man capsules, aka Mr. E. And my way Bema Muse said, E-man capsules, no, Yasemu Kenan Kasa, Amaunuma Bema, Oba Bojuma Brika. Express Healthcare, and the E-man capsules, a member drama pa, Ediaba, Nanuachino, among the Express Garlic Betes, Adiaba Jaso, Obia asthma, diabetes, stroke, and a how, high blood pressure, and bia wo nan no anxiety treaty kakra no ana waya kese abroso no eye Express Garlic Betes ebema oswate E-man capsules emema dia Express Garlic Betes emani memma ne nkoda nyina numbi nanso de onu mfie dumienu entimi numbi wo hwehwe Express Healthcare no watu dodo a ko adenta pantan e won kran akimoda ochiniba Kennedy Drugstore LB Amwafo always Kede Repair Pharmacy Martin Kumi Accra Kings Walk Herba Posh Ventures and Harrows Herba anafre 0244-866-240 Express Garlic Betes Mr. Inie emema ye bebo adwuma birika say ya.
Hey! Akwasi hwade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no ogia enene e kire ne kire piesie bra me na masam no akrabato yakasa se si horse engine oil no ene wo special additive e ohuru engine mu e ma ne che me dwun ho won na via den akra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil sea horse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo sea horse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye sea horse special 40 enu ena riders and mechanics e wo sembo use you unua no kure wo mni say sea horse product ena ye papa ane bonso e wo form sem frimu fia e free na kro sea horse engine oil kwa na begu me car engine mu ene fra sea horse for 0244 577 559 and 0240 800 007 sea horse products enua adwumayfo memamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement amekoto ma mo se mo fanya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo gba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fe ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement ye obotom na pepa mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bia to so wo pe unisam cement bia to e wa chim dan ni patam ha wo be ko some cheese enterprise ye wo amantra ye ne Dukes filling station na di ehwani mu fry 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some cheese enterprise and di aba achim dan amantra ye ne Dukes filling station edi ehwani mu radio papa abozege thank you enti yasanso ema wakwa babiem edeba ahenkan 93.3 FM so the boy enkrata na ne de yedi awie ohun enti akwaji aboafo enkrata kafra yasaba yetinkonya so aye somwo komado dona no na aka akira yebehwe na yadimu enkomo enso ede amawo na mamenda ODI electronics so ase ODI ede home appliances ni nyina bi enso ede aba enti say TV na wo pair fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, washing machine, ceiling fan, standing fan, heater, iron ni nyina no eye nyoma agodo ODI electronics obenya ede free na so ye na ne boafo wo ma wo akwanya ma wutimi tua nkakra ai so de kwana wo pene boa na wode wade enso ede amawo enoma ne boafo ni nti se wo yodwadini na wachimam ya no nko ade a na enoma bobɔ so nyina hudwa na wudia ne ODI emfa nyonko no obeboa wo ama onsa atimi aka bia ne boafo na so betimi atonya so emfa so ODI electronics ne ahenkan 93.3 FM enyina ebutu dankro emu ewo achim aboabo udru eye bia ye fa ehyen na main station wonom na wo se o hwe bia Ahenkan FM wona na se abozege eno eye yahotedin onya frɛ pɛ ana se onya busa obi anso ebe kyerɛw o frɛ amabofo yi Ghana fa na bia ma mo hwe Facebook live YouTube live www.ahenkanfmonline.com amutie phone mu ni nyina no ya de ese obetimi so ene onom abonkomo emfa no bia wo Ghana ha wo ye delivery nti obetimi so the normal 0550 900 600 0550 900 600 eno ODI electronics ti bomaden na efrene ne mpanfo enso enkasa na onomo emwa na onsa enso enkabi na F in Cancer Asatec Roofing Company Asatec roofing company wonom so aba na aba mu ba ye ene Ghana yesi abrabo aye boyi enuoma ba ko mienu miensa pebi unya ya eno anu awie ba bia de utiri beto eye dia edikan wa abrabo mu ti anu sei de obedie eye de hia na de obehye
afi baabi adu tiri beto mo piafo na chesa abrabọ no saa kais ne de yika kan ho ne de no wanya bi kura na champion tumuda enti unya baabi a osum ne nya dunadu tiri bebutu a eno ano no ye ne yakọ yanim no enti eno ho nnuama no Asatec Roofing Company one aswe ne beko ne akọji saa nnuama ni nyina ede afri enti long span roofing sheet product no ebi self lock no IDT NFA IBR ni nyina no okọ one maso ya on sabetimi akabi mu amudi hu dwuma no de me ye sure se munnim de ye kan pa ti bomoden na ekwajo de afafiri one akache na hwe sizes na wo 0.3 mm 0.4 mm 0.5 mm and 0.6 mm ni nyina no okọ no ma on sabetimi enso akabinetimi enso aboa ye pa sanso ena wo standard roofing sheet 8 feet by 4 aluminium roofing sheet no eno obi ho ena sanso ena alozinc roofing sheet on sabetimi akabi galvanized roofing sheet wo betimi akabi anaso benya bi enso the free one as akachi Colorlord roofing sheet no so omo aso ye betimi anya bi wo sizes ni nyina no won sabetimi enso akabi e de free one mo enso akachi ti bomoden na ekopiem wo Asatec Roofing Company na sa no ma boss nyina no kwajo de fafiri wo dan si ne de ene no ma no ne bo ayedin o ai roofing sheet ne boarding pa na so efun kansan ko a wono ko a kachi na wo ko a watete so se hwi na asam David de akire wo de agusu tie ai eno na sisi obi akoto nyoma pa ni wosu ni wotiam na so efun kansan Asatec roofing sheet se menkan cho se wono mo ebeye se de open no e de amawo eno achi roofing sheet accessories no so woko wono maso ya obenya ni nyina bi enso e de free wono mo enso akache o se size ni nyina 14 feet and 8 feet ni nyina no obenya bi enso e wo wono mo na mame enko emra okay mami nkodi komo yimra me ba meto aso na afi no edanse wo no man de hia pa se ye bebo ankrofo ama won asie won enso edan okay me kwa man so na mene opanyini ba kwa wono so eban Ghana sika 7 ntoto yema wa bi wo mu pa woye monitoring policy analyst osanso financial finance lecturer ewo Regent University College opanyini Patrick Yankee Abayo daruma mamu achi no pay. Wina. Akra na. Na akra mpomo Anani adumo na mo so Yankopo adaruma ode enkwa ache yen pa. Ame. Na anopay sa Ghana yesidi ne hu ode pa o ena so dodan yi. Eso ni mu anu wo posa no woso ne sa no. Yes, dollar no hoarding, CD no hoarding asebe. Yes, no hoarding, but nwanwa se dollar iso ma no posa no. Enti finance department and finance ministry ne kire se oba Ghana and now fa bibi man ha no ma Africa continent ni nyina na yen CD no ye rank a na hoarding no ne hoarding no otoso miensa. Obanyini mo na mo yesika sem tutuye. Onom ka ni se ya mo pese o mo kire sen. I'm not paid the investment that must be opportunity. I'm the man. Madam Sipa, my person, we are born my Ghana. You can't say a currency strength. You can't what there. I was set your share say. You can the idea you can to me top and the idea you can to me top and the say a chance you can to me top idea now. Na kese sika na ho na ekọ efom no enti ye wo bibia ye de measure sika ho den ye wo ne be betumi de measure sika ho den betumi de depreciation and appreciation of the currency no say sika no na ho den ekọ fom na say ekọ so a etumi e de compare especially ye wo base e bia betumi nya currency bi te say bia US dollar no say between they compare Ghana currency no Ghana cedi no here who say Ghana cedi no na ho den ekofo ma na say ekosoro
nti betumi the dollar no ato Ghana de no ho de compare me no ke say yɛmfa say beginning of this year January na ebia $1 na ɛyɛ bɛyɛ 4 cedis na sisi am no ke say yeah $1 no and even more than 10 cedis around 9 8 10 8 9 10 honum no on say Ghana they need standard exchange rate. Sure. Oko Bank of Ghana some exchange rate. Oko banks na Oko forex bureaus. Even the so-called black market na engine tomorrow you see a company akwa illegal so illegal Ghana hanum no. Oko hon so some de no. Nti number 10 cedis. $1 and 10 cedis. Which say sikana ho de na atiako form. Na ma men kan ye finance Deputy Finance Minister ne kan ho asem no. Say ye Ghana cedi no wa hoden Africa hanum no o measure the third strongest currency in Africa. Ni baby a onya ne data ne fie. And I mean measurement methodology ono odi measure the strength of the Ghana cedi no. Na mentwa no ka fra no chese according to any global ranking of cities. As Osha Gan Ariasa for Nina, one more yeska Samun to Triani Nano Ekase, Ghana cities, no, and Nijina Biano, or be mammy at Tosomi and son. Really, Mr. Kan, and you're not quarry. And you're not quarry. You're Mr. Pouch, Mr. Kan, and you're not quarry. Because in Nain, the name Crumpa, Oko Bloomberg website is here, Oko Fetch, Oko, agencies be rated currencies. Ghana currency any the third strongest currency in Africa. It is not true. It is not true. Yeah, Mamen can't the reason why Mamen can't show. I'm say the deputy finance minister not you sue unit of measurement, you know, as to measure the strength of the currency. You know. The kind unit of measurement. And fancy CCR home. Area you can say na $1 3 cedis. Okay. And na ebia $1 and ebia 6 rand. 6 rand. I South African fusika. I turn around. Ebia na $1 6 rand. Na ebia and no na $1 na 3 Ghana cedis. And na $1 6 rand. Na and that no say. And I said china $1 kwa 10. Na $1 kwa 11. So we say 10 is 10 11. But we share from 3 to 10 as I say 7 and from 6 to 11 5. It is a surely we can say they are 10 onward than 10 11. But until also we share the rate of depreciation. The rate of depreciation they measure the strength of the currency. Okay. There was another formula which means a purchasing power. Purchasing power. Use purchasing power no. Adia sikani to me to ne enra. Na adia sikani to me to ne ende. And they measure the strength of the currency. Now and yet just the unit of measurement. And say bia one will say bia $1 10 cedis. And $1 14.87 rand in tea. We can say Ghana cedi no one more than rand no. And tesa the first $1 10 cedis. Now $1 14.5 another 15 rand no. And just 10 no one more than 15 no. I was so sure the anasi can FIBA no rand no FIBA no. And I was so sure the anasi no FIBA no. And I'm the example myself. So now rand no net the 6 and it's about 11. Na Ghana cedi net that 3 and about 10. From 3 to 10, I deposit by 7 cedis. From 6 to 11, I deposit by 5 cedis. Into which means can say 10 is such 10 11, you know. I just say cedi no one more than 10 rand no. Where do Kafra Obanini Yankee mame enko tu said here ni statement according to ono na yenhwe on the Facebook page and o post here. No official Facebook page, and he said it on one of mother station what Accra. Was say a simple Google check and referencing the rate at which other currency are depreciation against the dollar will have shown that the cedi
in terms of value, is indeed the third strongest currency in Africa. Sorry. I challenge them to name any currency in Africa that is stronger than the cedi, apart from the Tunisian dinar and Liberian dinar. That is a some post here. And or just the value no. They are not the strongest currency in Africa. We use so if you use the rate of depreciation now, the rate of depreciation at the moment, Ghana currency is stronger than any currency in Africa. So we use the rate of depreciation. This year, Ghana see the depreciate almost 40%. Depreciate almost 40%. Into now more than watching currency in Africa. Country ban and the currency depreciated by more than 35% in Africa in this year alone. It is not true. It is not true. And in the methodology, he got it wrong. The first said Ghana, the first Ghana $1 is to around 9 or 10. No one who said around 15. If he said 10, no one had 15. So when we say they are 10, our 1 more than 15. Then, you see the absolute numbers, no. But you see absolute numbers to determine the strength of a currency. You see absolute numbers. You see the rate of depreciation. And the purchasing power. And you determine the strength of a currency. In the end, you see absolute figure, no. In the mama example, no. The first Ghana, $1 to Ghana city 10. And $1 to US South African rand, around 15. And just say Ghana is stronger than the South African rand. No, I was here with the rate of depreciation. No, measure the rate of the strength of the currency. You share the period, the period of measurement. No, is very very important. Where we started from and where we have gotten to, and you share. So I can say, okay, but. Deputy Finance Minister and say, there is no person Ghana is already suffering. Ghana is already suffering. The last time I can say there's too much speculation in the economy, too much mistrust, and too much perceptions. And these are the things that are destroying the country, especially the financial sector. The financial sector is influenced by speculations. Deputy Finance Minister or person or can motivating investors. Motivating investors. So IMF boss so the comment be about the Ghanaian economy. No, they don't want to give a negative speculations. That is good, but especially when it comes to academic exercise like this, and as a Deputy Finance Minister, I will do a PhD. No. Who can make those statements now? A man for doubt to your credibility, your intellectual ability in finance. Okay. It is true, sir. We don't have to give a negative speculation about the economy. But then, CD depreciation, the strength of a currency like this, academic exercise, into can you say, oh yes, man go for a doubt too. Man go for a doubt too. The strength of a currency, they use the depreciation rate and also the purchasing power. They use the absolute measurement. He got it wrong. Okay, he got it wrong. All right. See, Director of Research at Institute of Economic Affairs, Ora John Kwache, and so correct. Say. One also denies that there was also okay, say, but one also there one no train say, was it the cedi is not the third strongest in Africa? It is the currency with the third highest value. Sana one also chere. Okay. So there is different. So the strength of a currency is different from the value of a currency. The two are not the same. I see. The two are not the same. The strength of the currency, they use purchasing power. Any of the measure, and after the depreciation, any of the measure. It means inflation, prior to measure, and measure the strength of a currency. Into globally,
Ghana's inflation and I say I'm almost at 2%. I broke rampono. And compare around the whole of Africa, which country in inflation rate is more than 32%? It is inflation from you cannot even say Ghana's currency is the strongest. Inflation alone. We'll talk about the depreciation. According to Bloomberg, the city has depreciated more than 35% to 40%. Country Ben and Africa, the city has depreciated, the currency has depreciated more than 35%. You use the methodology the measure the trend of the currency now. Ghana does not even come closer to any of the African currencies at the moment. Or share the value of the currency. The value, American say Ghana $1 is to 10 cedis, and $1 is to 15 South African rand. Obviously, said yes, the value terms, Ghana cedi higher, but the strength, and just Ghana cedi higher. Okay. And see, since you percent you see the no ye den so said you can say strong Ghana. Diana was here, CCA. Oh, I think, sir, for the past 3 months, my cancer and we are quite a fast way. You see, now I'm wondering about Costro. My can, the last time of friend can be one. I will say, you start to change the structure of our economy. The economy is an import-led economy. Ghana's economy is an import-led economy. It will be important, excessive importation, and then higher. We need to start to change the structure of the economy. Until you're putting measures in place, especially fiscal policy measures. Frozen product now okay, from an economy, you import to 60% of whatever we consume. We produce 40% no gradual process no. Now you increase the local production no. So that we also decrease reduce the importation no. Into excessive importation also starting to reduce. So what I say, black market now as mechanical. Immediate effect. It may stop black market now. So it may stop black market now. I have part of our forest market no. It may stop now. About what I'm see the next stabilizer kakra. Fiscal policies also buying so. Omo quotations be able na omo quoting dollars no. Omo bua omo jai no more measures to us Ghana han mama ye quoting be in dollars. Ye you see ya see the 9 FND eja. Into dollarization so no say immediate term no see ye jaya ebeboa. And after the borrowing so excessive borrowing so or say a so because abambo sana borrowing na bebena foreign loans. Bebena foreign loans. In the foreign loans no the foreign exchange in the foreign currency in the this year alone, you use more than 60% of our tax revenue at your interest payment. But interest, you use more than 60% of our tax revenue at each year. About that, we need the foreign currency. We need to put your cano into you put pressure on the foreign currency. The demand for the US dollar is high. In economics, the demand very high and it's scarce. Scarcity, it's associated with a higher price. Okay. I was so borrowing, so these are the name I bet me. I'm a sick and I'm warden. Abanyini enano pay any aso obreno adaja wanya dia cheche semu ede amaye yedu besi bibi ani so a yesabebo aso ebiem. Yo, Mr. Madam Asidebu. And come on, my palm ya mangana. Amen. Yes, that say. Opanyina ne kwa kasa ye baniska semu a waben wo mu pa. Monetary policy analyst ono finance lecture ewo Regent University College ene ko bo enkomo no Owura Patrick Yankee we chiremu say Deputy Finance Minister Owura Jonkuma Ghana sika no was say third strongest currency in Africa and then ubetima can say third highest value currency
in Africa. So can is dia sebio kafra ungwaye ni mbom ka say stronger dia na dollar yi bri dollar yi oso sidi mo posa na hunu hwe osese no hoden ya semu anyways yankoi enti na ya wo African Cancer Asatek Roofing Company for Akachi nadwa no so na medru ti nadwa no wose dia wupe bia nadwa no dia wupe bia no oba na so ya onsabe kan pe colored nails no kran so a oba onsabe kan wired nails no onsabe kan bi enso de afri na so ope say no omo wo inches no inches no size bia ope bia no oba onsabe timi enso akabi e de free wono aso sanso na roofing nails no so ene ya na ebi wono meta ahyeche no no ye de bo atin say de omo de bo white roofing ne so no ene ya na ta ahyeche cheche no enti de ope bia no oba omo aso ye dan se wono manko ade omo akachi omo sanso ewo China, Turkey, and Germany. One more metal doors no so omo bi wo maso ye sizes bi a ope bia no okwa on sabetimi akabi wooden doors so no e free China plastic pa and T&J so okwa maso ya on sabetimi akabi won sa T&J de bo ceiling no yes and so obenya bi e wo no aso ye kama na timi enso abo ye pa anwia so omo supply bi enti so pa abo anwia ni nyina no ono maso ye on sabetimi akabi enso e de free cement ne de keka hu ni nyina no eye Asatek Roofing Company ena obekọ onum akache no akwaji ni nyina e de afri eda ne de from krankran to krankran ai fiti so bo foundation no kosi bra obewie nyina na hu ni o ma nyina no eye African Cancer Asatek Roofing Company onum echiri kwanya ira kwan wodo ani echiri mo achem oda one Kia station no na edi animuhwe na wo central market no so achi honoma na obehu no central market na ejato mu na ahye no benfie pete ni yenye no na achi honoma na obehu no African Cancer Asatek Roofing Company eno achi no wose tema so onomo old CMB Cocoa Board Warehouse enso so kwa obehu won ma kira kwan enso eho or Block Factory so eho do man no ewo Ntiamwa Hotel Junction eno ben ash foam won mu depot no enti oduro nso abun se Block Factory no se blocks no de ope bia apeso di si udan bia no ni nya obenya enso e de free won mo ahwe won mo chese obetime atwa bi di ato na afe no kakra wutue bia dodo na wo pe no wo pe be se cement be se 1000 ni achire na emu musika no enso wo de koko wo de kutua kakra koto ase kakra no wona mo enso ebehwe na afe no watime atua de aka ni nyina na atime so aboa ama wo dan watime apigya de si wono mu de wo ye nie o chese blog no wo sanso ema free transport hana na hia me no free transport to bebia wo eye odwumadi no ti wato blog na wie no wo sanso de nyina begu ehye mu esanso e de akwakojaw nyame enhia ne pa nyame enhia no nya ne kase kama no achi so kura no wo chese wo no nyina no so sei wo sa pomba be estimate ne de amount eno so ye free of charge wono mo enje utekonje sempoa afi so wo no bia wato de free wo mo nchen bia no omo ma 20 years warranty wono mo pe na eye de we etiba modern se no man so nya beton so a quick pa acha kra ye nefu anan no de ababe drew destination ho ompewe na opede fre African Cancer Asatek Roofing Company for na one twetwen komo no mo na down timi si na woni so ade hunu no so emram 0245973911 0245979311 fre African Cancer Asatek Roofing Company then one more komo mame na abebu adwumade na frase o anti mo a memenda no mo etwebe mo kasafidie no amode to an kan 3.3 FM wa bra na abo anwumere no nso no motiye se de adwumade nsi bi ekoye na de dem pa ti se wote ba fabra fia ha na ebebu na ye ntie toto abedwafo na sum na wonem eda won ma wo akwanya na afeso no wotimi bu awia
na Thomas mu a atede bebree enso ho no ma wo so bema wo nsa atimi enso aka Kwame Asante na dwumadie no esi ne metri eso frɛ no na fa ho adwo dwumadie yi 0593649595 0593649595 wose se ubu be a meso metibeo enra mebu me de balling issues dwumadia and also ekoso ewa Ahenkan 933Fm eda yawada bia anwumre nonso nongotwe kopem nondu na dwumadie no yede enso ebrewo oboaba ofori amanfo kotoku mayo na tena adwam ewo dwumadie no enso esonti na so wa bomoden na dane dawatie bia amanyosem kordin amanyosem son ene de besom wo enti mo amani amanyosem no nyamo nkwampo isi agana na no amanyosem bibibia amanyosem sede opanyine Samuel Boaten kan ye no nti na obomode no atie bi Jubilee Hospital ayaresa mapa ewo na obi biara sebi mpredo asakafracho ni mpom dodo no de nani atwere sanse wono mokọ a anim defo a wono maben wonim de ewo apomden ensemo na wonom ensoso ehwem apomden mapa eti bamane kopiem wono maso 24/7 ye gina so kosi bra obenya apomden mapa na enomatimi akonkan de amawo se oba na hu hia se ye joto ya so ye wono ma otumi se ya so ye ho sebi kafracho edi woni bibia de na kom kama ti bia ye do bekọ na ye behwe wo no wankasa kora no onwa no wani age ma homwa esane wo na so homwa eba wo kra ba wo so se bia madrid de se bia ometimi anya nkwa eno achi ye wo bia ye wo no ma wo ene ehwe eye moja mu se bi kafracho odidi afacha me wajanan mu ojonso mu eno eye laboratory e obi awo yaso ya eno o mai woni nka joso ko onum ko bia hanom na koye dabi ye wonom a ye wie pese ko ba se wo se ma wonuro biara e wo se de ma obia ne bi ewo yen aso ye a wo sabetimi akabieti wo pharmacy enso ewo yakache eno achi no so no eye antenatal care no eno so se oba wa fafuru bomode na tutumirika bepiem ewo yen aso ye be hwe kosi bra wo be wo na wahwe asomdwe mu postnatal care eno so enese akora na ba beduru atiasfasa asiso no ewo se yehwe ne muduro yehwe sede na didie asibi ekọ yehwe sede ne nam sibi etie eno boam akora ntimi nyine from ni nyina no ye be hwe ede ama wo yaso ye ho ye theater ewo ye na kache eno ene eho ene ye operations ahodo no se ebia wa pra se bi kafracho akohye bi asi baby nipaduanom baby ate ni ade wo se pempam ni nyina no yaso ye oba ye be hwe ni aye kama ye wie ma onsa nkoma se na hanom na mo ye no wa na twetweme dabi ye de no entisa Momadi be piem awa Jubilee Hospital enu achi obanso a awofu ayekanza pemfo no se okwo na so okosua Bomade bra ya na aso ye wo midwife wa na so won mo gi awo a won ma ben awidire wom awa ya so ya oba omenya ntobase enso agi wawo kama yere ho boko chim yana kakra wo ba ni tiaba yere ho enge na ho atosi fom bra yan aso ye Jubilee Hospital ye be je wawo kama wa bra wabusuafo beti asem de enkoye se okọ ye no ono nkwa ne baaye ne bana ma okọ ye no ne ba ne baaye ma me na ma omumienu nyina frim dabi yaso ye wonte sa bi enso eho ye wo eye abedwaku a wono mo hwe na omo man kyerɛkyerɛ fa pomden enso eho an yade bi enya yade bi na wo se yade otu aduro so dabi enya yade bi wono mo hia eye kasa kyerɛ keke na atimi nso abonti council unit no enso eho ene yade bi afa bedan ye na yenhwe enso so ema kama ni yade no sebi kafrache dabi amekase yade ya na emom ebi ato akafrache eye Jubilee Hospital na wo se odo ani diabetes ne hypertension ya wana so ye enso ewo edafia de ne nya toboase ye hwehwe yadem na enso ede ne pa ho ebere bia wutimi ba ema ye hwew enuane bia bedi wo ya so bia eye apomdin si achi ba ye adwuma me kire insurance no eye adwuma wo ya so ye pa ti bomaden na ebra enye se bia wo ba ne abaji insurance ne to no na afia ba bubu ka bia ma debi ye nye ne sa wada rumadu ani akire mu ewo odan kwantempon no eso ofri eye aboabo na ekwa ewo onsa eye nifaso ewo Amantra Junction ofri odan aboabo ekwa odan onsa nifaso Amantra bridge no so wono ma na obehunu wono sanso na ofri eye odan na oba aboabo a eye onsa
benkum eso on nsa benkum so ofiri oda eba aboabo on nsa benkum so na ofiri aboabo ko oda on nsa nifa eso amantra bridge no so wonu ma frem pen 40244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 eno Jubilee Hospital na Ahenkan933 FM Nyankopon da roma o enye ahode nye atumi enye nyansa nye anim die nyansa kakra eka ho na emom ne fa pem na pade Nyankopon ona ye ni nyina wa bia so pimpim mu e de amaka safidie wa bre be suemu e wa poema ntam ya no nti waja ton de fa beda Ahenkan933 FM ne fa ntom framam ye to emframam a oh ubon se eye dwadifo na wo pe no obenya bebre amanfo abeso no mu di dwa no ebeba bebre di amawo sanso na ebia wo bodwa bi wudi dwumadie bia no efredom ana wo hia dom de aye fada Ahenkan933 ne fantom framam ne efredom ne ma se ye yie se aganya kopa da Roma wanya bi woto apontuo bi woto abedin bi ne nyina no eye Ahenkan933 FM na wo se wo de edan yen frɛ marketing manager e wo 0244 29 0093 0244 29 0093 na woni mpanyfo emmo enkomo na Unisem Cement Ghana Limited for aba na ono mo baaye no cement na mo de baaye no we papa pa wo hye eye amazing fo a wono akamfo a chese enya agrokura desifo ma kamfo no enya de ke 20 Unisem Cement de number 1 dem pefua ye wo pipa mu de ene ye wo de agu sack ne so emuo bomode ma wonsa enka bi na we no se wo de esiw da na wo de to blocks na utim say yes wo de blocks ni si so na ache no wo de gu concrete nso utim say wo de abo kakra bi fra ya na adondon na ayekoti kama Unisem Cement number 1 Ghana adansifo nyina no agye atumu wodi wani ekiremu wo achim oda amantra wache junction so wonu ma amantra wache junction so wonu ma no obehunu wonum atena enso eho store new story building no enso so emu woni Dukes filling station na edi animhwe amantra wache junction so new story building no ana story building no enso emu woni Dukes filling station and the animhwe eto kwa so hwe Samchi enterprise nsa betimi enso akabi de free na so kama na no matimi akonkan utimi to cement bag no gina ona mamu eto baako mienu miensa enan mako aduonum 50 a ye wa achede a ye de enso ebema wo kama na atimi aboa wo ye pa ani de nu aboa kwa so 0243 58 3190 0243 58 3190 na afi watimi ne mpanfo enso abo enkomo na Bisanyame Power Investment wonum so aba na onum ba ye onum boa pa wose usika no memfa ntusum yase na menna so sebi mpedua so hwe akronfo ba befa waso ba yeshi eno so mfaso bi amma so enya se nkrofo mo talent a ebidi omo de kwahye fom no da bi emo musika ebidi omo de kwahye fom da bi bo modern farmer Bisanyame Power Investment won ba ju sika no omo gia omo ede ba ye business na afi so watime nya so emfaso na eno atimi aboa uye pa what you say bosumi bia no obehwe se investment na omo ye no omo ebe mawo ohanchichemu enso 7% omo de be mawo wa bra usika na nkasa odatie na otabidi ma omo no omo fom sanka no de da ho ehum se twe bra se mu kupawade a no agwade na emom de usika no edi dwan fa so eba so no obenya ohanchichemu enso eno Bisanyame Power Investment no onomo emmo enkomo wonomo ene asoya wodo na no na edi edwan no ntino usika da wonomo a main surukura omume branch no ewo Kasua New Market wonomo na Tema Community 9 so wonom atan ni bi enso ewo sanso na Ultramodern Aguna Suadru Trazako so wonomo atan kese ni bi enso ewo omone Donko and Stars na edi animhwe bomade na frɛ 0557 228512 0557 228512
8512 eno eye bisanyame power investment. We say everybody deserves to be rich. Obia hiase obeye sika ni yada wanum ase sanso so na enei wo chese eye ko bia company na opa adwumayefo so wahu tibamodin opa adwumayefo pa wo ye shopkeeper bema na ohia anti shopkeepers wo dey scrub account we dey utrai na so opa dodo na nemu mo pemema anti bomodin na afeso no mo pe eye packaging personnel and also so eye memma and afi ope eye customer service and no de eye ma aboboya rider ni nyina no so wonim aboboya ni twa bomodin o se bomodin na summit eye wo so document and say no ma biara application bia nkata sem bia hu se o provide se ampa unhia adwuma bia no fa call PH Ventures afra PH Ventures ewo main station oda na afin so no brese mu no omonto omsa emfa emfrɛ frɛ 0209527039 0209527039 and 0242608381 0242608381 ene adwuma de ho ayeden pa ti se obi de akonya ne to onum se bama de mentwentwe wona ase kra wo se wotutu eye America na afi no wo so mitimi ebo modern na onsa kan de we ni mo ene our proud sponsors a wona mo ehwe ebo ye mayede ma chidwumadie be som wo eye adwada kosi eye efiada ewo Ahenkan 933.3 FM, the best in the East. Mama, just some of the messages are about on Facebook now, making Kabi and so Emfa Emma way. Ma gradis and Pabe and Waboni Sem or some Chia my doso. Kotokumayo, ne. Waropa wakese na shadrim pao. Tikotoku mayo. Wajene samba wangrabu buni mante wawende. Kotokumayo ya chiano soso pa na watu imuna na watu yawie na ya nibre kakra. Ya nibre kakra. Ya tima aya Gladys Ampaben. Yeso ya joso ya chia bebre. Afi comments apply to say obona na do dan kwa kufado abaso ewo Eastern Corridor Rosa wetima bo modern de agwa kwan eso chairman opambo enso ache wa ha wo se friend chairman opambo wono ewa atwema mponua na mo matwa me wa ha yate was this sim card registration no saga na ekokoko so na Ministry of Communication dia wo ye ne nyane ade December bre amafo keka no wo chese ade ba kopɛ Ministry of Communication formula abonten no omo nya nkyerɛkyerɛ omo ntisi form kyerɛkyerɛ Ghana fo mu ma Ghana fo nten no ma ase na entimi emwa sansa de yakoso no ha dwene bebre yate owura opambo enso ede no no na wezusu brofo is a savior se wan wo you French atwatwa ma me no ate no ped me nsua French nwa ibia misue mi nimba bia sisi akro ne nam French teacher opanyin etedia so makan ma dada master ready so de na makan ama wala nyo me de aba we Robert Ade Frimpong Robbie Fashion na wade aba woni se wo de chem so na wo temi say Ghana for osisa Ghana card enwo se sem aye bebre na mum o ka kire Ghana for sem mum ntie Owura Johnson na sie dunketia ne former president John Dramani Mahama sem mum kika fa Ghana card ne ho mum ntie o ne mokra on be so mum se Ghana for adwen keke ne sense Ghana card fa so pa wachia oswafo a ohwe enwumasua ahwe no eso education minister Dr. Yao Osei Educhum na afi Dr. KD Asante Ghana Gas and Dr. John Kuma, Deputy Finance Minister. Yate, Manish, Abdul Manish, so HS, Yanere, Hone, Mwajumaden, Fansuma, my Conco Ghana, or the free Achuma Asamai, war Achuma, Mpunya, Alright, Yate, na Prosper Azuma.
ɛdeɛ na ɔde aba no Ahenkan FM yɛne ne twa kan bia ne mu hwe metimi akasi su people so ɔyɛ kromfo ai sanse MTN ne Vodafone ne de keka ka no ɔmo nyɛ sa package we fa ma ɔkwa ai ɔboa ɔyɛ kromfo tachi amo men di nachi a Christopher Kaswa no so de aba wɔkyerɛ sɛ ɛmfa ne Ghana tete ni atepoi asisi ayedemu MPP aban na bɔ no modern pa wɔyɛ na fam deɛ na wɔsa abasobɔ deɛ wɔkyea Onabo Mavis Hawa Kumsin ɛwɔ hanom tachi bensa enzo nie wɔkyea yɛn wɔ so gidi esi ya mpom yɛ ai no kwasɛm ya no yɛ dendenden deɛ na nyame adom wɔde akyɛ yɛn yɛn ho den ɛna wɔkyem sɛ Kofi I will support you on your music sir. Hey, okay. This is my journey from you know. Me editor so best sponsor me. And Techi Mensa so best sponsor me. Bishop Matiwai. By voice in you. You see, I can't make us a metro. Bishop. But as a man, and so at the free a year econom, and so at the Abba Ewahanamo. My mention afino mema akonya na so ebremu ebi azema enso ebo na nado dan kwa kufa da baso se wo bo no mo den pa hwe mantem du sia na wade no ma gu akwan mu a bibia so ekokọ so toti okay my mo akonya na so ebremu ebi 0201 944 485 0201 944 485 and 0554 820 910 and no MTN also betimi abem 0554 820 910 now so F1 adwenche no F ebra okay yamana nankasa ansan yamana nankasa ansan. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. All right, until yen na adwumaden ye mmoa kosi bra ibehu sampa adwuma no si. Oso bra na ye mon komo na yenko ye bra na nya ye be 0201 944 485 and 0554 820 910 brem na yembon komo do na no enna yatwetwe ewo kasafidie eso so wadwenche ne sei adwenche atoa ena ye toatoa na afi ne yaboa ama Ghana akọ na nim etibra ne yemon komo asemu okay dabi oso betimi aba bra na ensuo no gugu gwa no paint no ya na eso aye thrown to ba na power still yirumudin ne gina mu enti ma menhwei na messages no so yemfa 55 fam akoma frefo ne ba na afie no onum abonkomo teacher kwajo tepa nyina susu na ono so ja ototo ma na NDC fo na chim se o da bi NDC enya ma nyokom so betimi abo my koko Ghana ha okay yate nasco fufu na onso edi aba wose onabo Yamin ono so ye propaganda nkwa bi ewa ha yate amisco spray de so e de abaka so a ono so e de ne dia abefamo Kwame Pablo enso so e chese ye gbo adwumaden ye da si bebre de bi o ana okay yate enti go became say ye ne yeko I don't know meaning di enti ye ne yenko na eja all right. Enti ya famu die ye breso a na aja yeso yeko ndesa all right na brama kwan amma ene ma chin dwumadie ye de besie
Yena abuafo no asye. Kabike Adaroma Kikani oma sisieni Mabibi ako tote Maya sumo kwa shonkoso Kwame Asante Adi eko Facebook Live, YouTube Live, and of course www.ahenkan.fmonline.com. Ora Billy Man, a technician on duty. Nadaruma and what you say be biara every fiduam yanum ababontene. Edi dem said the bear subit me clear. Yadana say the international killer Abubonia. Di Ahenkan Kwame Yabua, executive producer for Maakye Morning Show and Saye. Afei adwen panyini Kofi Mensa Jone papa na papa ndi wani mukai metena mu edema my own boss the Kotoku Mayor Obuoba Ofori Amanfo ene me hye mpabo akase no ehye ai tena metena na ekonya akase mu ano na me ya adoma achana de kro osomo no betwaso ai captain na general na beba ni atwaso mu kase de so sa na ye no mame na wase obra wunya ye na we enjoy ye Yakopon on shirao na fe yodon sa aka ewo na wochi ahyase no nyamento ne super nguso na enye nshira emfa emawo yegiri yenim no yenim de otimi ye yede en wato ne so yi ongu yenim accidenti yenim se ongu yenim accident biala nso eda nyamenka ho ne ko adwuma kwabena costi ene na pamfo on beje adwuma kase kunya kase no na omo so Allah wa wani tua Bibi ahihye ye after that Jumedi aka ni nyina so betwa so timu kasa video no famfiri ha the number 1 Akan radio station, believe it or not, in the east, not in the east alone. Now nyakopo ada Roma e ba wofro no na ne esa ayi ne da so ba now no ye trem yo kwa kasuwa no ma bia bia tuma santimanto bia bia tum buno ne mpate magiatum framante magiatum fifini mante magiatum then mante mudunsia no obi ad ne stamp atim so ye ne ye kro no mo nyame nhira o nyame adoma ye nhia da se chena